enso abaso oyibo boaten enso abaso elder yeboa enso abaso na heritage Jesse so Sister Hetty. Sister Hetty no heritage. Oh, okay. Sister Hetty. Oh, okay, Grova Abafudi. From Pome, Joe on there. Was it Marco? We are here. Nana Mata connecting. So I say good afternoon, Marcos and your crew. Elder Yabo and so Akoma FM 87.9. I was a happy birthday. Okay. I can tell all these people are here. Gracie, Adam. Good afternoon, Marcos and everyone here. And Elder DK Boaten. So I say I'm here too. Elder also ha Abodin. And Yenuya Adanira Richmond. That's right. I'm watching you live from Navrongo. Okay, Adanira and so here Navrongo. And Margarito GH and also Abaso and Patricia Achampon. So also good afternoon. And also Abaso. Okay, Margarito. I say live in Moro Market for the Atumo. Oh, okay. Moro Market for Chiamo. And I'm Margaret Amponsan. I say Marcos and your crew are always watching live from US. Good, God richly bless you all. Rosemont Osebia. Good afternoon to you all, Rosemont. Yamin Shao. And Nana Ken Basis. And good evening, Akoma FM from Italy. Modena. And also Italy. Nana Cantataba. Facebook name CD Cantataba Pani Wapone. It was so for that Simone Yibano. Cantataba. Daniel Mensah as well have Banas and Richard Da Conso Ewaha Okai Da Conso has Janet and so ha okay your production line the better to Adam say what Janet so here production line say or story or person on the share Arafat and so Ewaha on so a boy Chidompa Monkoswa and share Facebook na foul comment bra na doso. And so Ewa has say on also he was watching from Spain and Anana Equia Poquia and so Ewa ha and Augustine Oswan San and so more fire on also Ewa ha and Bernard Nana Ado and so Ewa ha on behalf of on behalf of the Violence Committee I welcome you all. As a violent committee for now. Okay, Rita Ahenso, good afternoon. Munkoswa and share, continue to share. Audio comment by Berry Diamo, edit from Pon, so Abaso, Silvestro, Alu, on also Abaso, Kwaswana share, and invite you now for Subiama, Maa Akos in a baby for Nanaya say what you mudehima, on also so Abaso. Okay, Obapa Christie, Conconsa. Yaba okay my God Facebook all right and Tinyamisha now from Facebook now ma quickly YouTube for so kakra na mobo kakra ma na YouTube na memo production line okay and from na fe ko YouTube na yen show mo gina so ho na obi bisa your production line no 020 3933582 020 3933582 and 055260 1529 055260 1529 055260 1529 your production line no and no ye beko YouTube na fe wo ho no yetumi abobo wendin e Akoma Akona minim se me na me search ya minya so bi nso enya I'm say you turning and off you know I think say comment you know and shada we Honey Dove's life okay on open it me abaso na Michael and Nim okay I'm say network na fi na eba Michael and Nim also from UK on also abaso Apia J gift on also share from US on also abaso okay omo akani am say network na comment na ma afina asha se eba into YouTube phone so one more thing na obetumi ashare na so comment aba beto na etumi aba o say a honey Dove's life amazing testimony okay for our testimony no ebra na ye mo
I think say ma ono so nya testimony wo e be donations na ya so far no obet me a production line no e dey abana che say ya emu adwuma. Okay me da say enu nti what ye nka ne achacha ya dafo ya sabre won mo hwe ye nya wo a won so wutie ye radio no onso ya chiachia wo papa na mo hwe TV so no so munyina so ya chiachia mo emma kwa bapa mo ka ho bi na dwumadie agentire ha mo nkoso a na mo hye emfa emaye ye nuanom TikTok fo so gina so na TikTok fo hwan na wo ho TikTok why essential na gunshot wo ho and our my gunshot what's our Facebook wo hu no but kase na mente baby awutie ya wototo mo ba park issue there say afa no mo penti essential wo mo wo so ya wo Stanley sawa ha na afa ba ko se fense michi 221 nti omo nyina ewo so eno so ajoin girl shot it asaba ha gun shot asaba on Facebook asa wo TikTok dey metimi abo ano no ma me nti gun shot ya mamu nyina welcome Zakia Samid ono so wa hanum say mami so far o ma me hu okay nti chiachia mu nyina mo nkoso a montom pete ba bia montom pete be kakra ne free next week ono me shasi o free next week ikono me say ya che data airtime on time na mo dia abehwe na mo share e free next week ikono me ye ne sa te say the first no na me ye no me ye ne sa kakra dia fefe mama mo just say odo no broso na bia na mo gina so nti next week me che mo airtime na mo dia ye data hwe Pastor Julius na me mo akwaba na nekwi akwaba evangelist akwaba na naire akwaba ye bani abo ai wojana so nya trans say ya ne jachi ato oh dey baby would be si bia na etwa kandiere ne mo my god ye be try say ye kwa fuom no ye be gwa fa ari dey say ye mako kura ba okay enti asana ene ye dey guest baba betrase na yene no edi nkomo no yen hwe nsem bia ko social media kakra be 8 minutes bi na fe ye monwra mu na yesi ababa wa no taxi driver no bo nudua no ko so ewura no a wo ko school no wawu ya mutu wawu keja wa mutu kum wawu no kwase ba wa mutu kum keja no ya kwase bia no na wa no ane bre na so ma se na news no e ba no ya se bia na nya no ha na nya no so awu so nwu ye no I think say no afternoon news or say evening news ana e buy say ade no anya ba betom ni ade a nti say wanya akọ na krachi obo ade ato nsan frɛ no okọ na ja ho so nti dua no na aku no kum se dua no so na akum ne dia ne ehu na ehu pa ma se dua no na akum no dia na ehu se ye hwe se dia driver ni ye ni bre bodua no manchire ye no a na je say ye dua no a ehu aje say busuafo no pe ho asem ka yeah but in this case no ye hwe say na ekwan bia ni ho a driver ni yi ebefa so dan say na obebo ba yi dua akum no ana eno na ene ye hwe kwan bia ni ho yanko be fa so dia resolve sa problem dan say sabeka obetumi e dia ko police station obetumi di aba radio station obetumi sa sorry bi kra girl ne ko obetumi di akoto mpanimfo bia obetumi di akoto mpanimfo anim so na kwan bia ni ho dan say obebodua akumnipa pastor James me da se chiatifo nyina me chia me uncle Reverend Paul Botwe Fountain of Life Assemblies of God at ma say ya din komo we abe na wotwe ne ade na ya tufu nso bebre as already case ya se owu ye kura de obi an so kire na dwen say ewu no kura de na hu hia no ne ade adma de bia madwene ene se de me hwe neoma sifa no ya na obi kote bia ma me try say me dem na be hye ne mpabom se ye me na me gina ne gina bia na enka me ye den ya ona wo fam no se me na me fam a enka me ye den on se ye dikin din komo wo ha bebre aka sese
oba no se be ma no se ofi se wo mpena ni sikan ede enyawadwe so obagigina di and the moment obi ejapade beba bedi ho obi di ni moja because sika ye moja nti odi ma oni ni moja no odi ma no na obewi a obema na sense for ma ya odi ni de nya ba obi a wo se de osifa react ate se de oba ni buofo a watam tv di abofom oba bi so wa ni bufu a otenase di no ode na ko bema bi so bufu a yese so for na me ka just obi a na reaction so ta se bema bi so ni bufu a yese no watam na ta de group no pie beba na kira aju bema bi so wa no mfifi ho enti ma wa su dare na me ka kira no wodi nsɛmfo anya se ni bufu ya na si so enti ma ni yie no kwasense yete ya so wo bi aso enti se yete ya sa asofo ne kristofo yete ya no de ka ya kapa na me se abranti abesi mi so eno de asemi abetuma nimpa ma ka men suggest ewo da se ko boni dua kunu na emum yaw na abranti na fam no metusi se eno na de etwa ohwe ade ne pa ma akora na se no nhara anya ne yase abusu afo because o ka se ma hwa akora na me bia so ne nananom so enso eba ye no ombe ka asempa bi no makogina akora na chi ena omo ka asembone atia me nti wuti se wo hu se na akora no kwa ye mbone anka abusu afo kwa anka bibi nchira me na mama koma mperimfo se ara chechire fa nipa ho nti nka wakoya odi se dem kwa aliska asem de bi firi ho ba ya ka na re chechire ti asem de na firi wa ma no sofo ba bi na me nkom ho ma me na me amata bi na ma na dikwa waso no me sofo no no oni me ba bi na asem ko oni mutimi ko ka obe pani be na me nko eto hunu se and the next option ana say and me nko boni dua and dua de me bona nananum etie mi a ma se me da nanam beboa me ana ma ampa nso nti ma de ebe kan say yan support obi a so nko bo obi dua nkuno ye kwa ya kan ye platform say dua bon ma on say nana ye bia dawro ma wa kirikiri ye mu ama sa de nko fosi bodua ebi ni dua ankasa eti say udi sa fo no agro bo dua ku te de bia ye kan ye platform say dua bonti oni ni pa sign nya ba ntempara na ma settle na emuma ya odi bankrofo so ade omutimi ye no me pese metu sankrofo no fo brai sɛ de wasi abodua no so man ko pɛ ho asɛm kan hwan ne nana no mu ne na busuafo no nya akra so bewu wasan bɔ aka ho sɛ wo kura wanka ho asɛm papa yie no mfa nya nana no mfa ho nya kwadu mfa ho nya kwadu nti ye kwa ye tia ye ken abati ye so bu ye kwa ye tia ye ken ma ya ngani ne ko esa sɛ ya support ma me na busuafo no ye sɛ ye kura ye ka sɛ tia no ye sɛ ne ka wa bɔ no ye mu sɛ wa bɔ ka taxi driver de sika he obi university awie ye mfa no ho onye enu nti encheke nti ahwe na ye kra ye de bedan kwadu tima me de pese metu omo a edi ya ofo ya ma sa ye mekura bia na ka ye de chesa ba pese metu ye mfo se si abrante me ye sure pa se so koda dwene ho no hwe ne Maa Akos ne de asisi a ebi on ko benu no ho ko ma ewu de se bi ewu ku obi na efunda ho se abosa fo no ti bi ya sure se si pa ye ka se kola efunda ho na oda adaka ma obenu no ho ne senti na metu fo se ebe ya nyoma ne bi ho a omoma ne mrafom na yemfa kasapa enkasa na yensiesie anu ye chance ye be kum ni pa bi na daache akora nka obaba be ni petiti organ na abebo o man ni nyina enso ne wakunu afi ho nti me de mafutuo eno no Marco kakra America ne se ubufu bebre a intake action se wuhun se wakoma ahwiri obi ayade amana ye wo ya pa homeso ana pie kope baabi tena ana penipa bi ana kope baabi tena bonkomo ana asori dem kra wo ko asori dem baabi ani gie kakra wo no ko enye sa de wo beye ehu enu na ema ebufu na ofase kan no de twitwa obi bufu pe otuo da ho a ofa ya na de abo no obi wose bonsam ebi fu enibu fu pe ubonse dem niema obeka ni nyina bom owia na wanu ne ho saa nioma no ya ase ade bi wa wonsusu se besi wa brabom na ababa besi wa brabom no wo ye wo ho hwe ya enye yie na kasa brebre so ema ba to abusuan anya ade omo anya ade kete kra me di blame ni nyina ma wo mo won se ababa wa ne de wasi adua
nemom unsa ahakra wo ba yetum busa se wo bo ne busua amane e de asem na omo kafa ho enti se be ma no bu ofu na wa ba busua ho a kire se aka twons na nko obetumi atwaniti obetumi adada no e de na kwose ba bia ye na de a ya papa na se ba ko bi sei owie ya na ode oba no kwose dem ode ne she dem no fa na se de opa bia owie no se ku no oku ni wie no o kan padlock e no ode si mu kwa okọ nti obi enim se ababa wa ne she dem ho ansa na akire wansam poble ebesisi ho ama omo hu se ye twam asa senti bi free haba anka obetumi aye sa ade we nyina enso atwanse na wanye oba abusua ho bebo abusua mane ma abusua hu se sei na se ababa we de yame amina de yame abusua ne kaade asemwa ye wo nipa bi wo ha ye ne wo munsusu sa ne oma bi we hu enti se de abusua ne ye omo na ma abrantie no ebufu mo ekoye sa ade no enti yesre asem bi ba hu nipa wo de koto nanim hunipa wodi kosusu asem na kire no enipa bi wo ye no mu susu nsem ho wo ba sa se asem na ye dey ama me gidi sese wo san wo mo ho na wo ba ye kra ye ha anka ye breo na se ye nsem bebre tumi ba nsem edi 40 years 50 years 35 years ba emi tumi kama asumdue ba ebi wo kra na nipa no be so kokum nipa no enso ye tena so pe obefiri ha kono na ne bo na Akoma atọ ne yem aka ba ha nka ye simple nanso enipa yenya asem a ye ne omukosusu ho no ebi wo ha omunya nipa adwene wei ebi na omutirim se bi obesi ahye wabufuo no ukọ ya na wo kosie nipa no ukọ ya na akoku nipa no ukọ ya na akoye nipa na de a eya enti mesra mo se obi ye wade eya saa na penipa wa uhunu se nipa wei die wo ye nipa amene ne kosusu hu a ebeboa enti se ahase obi ba ha na nya ne boni mu o ne papa mu nti na nipa na ba ha ye nya sanka bebre didi awu ye nim ka bebre adidi awu bebre ma bebre nka didi wo mu hawu ma bi kura betena wo se me ka ma asem ne wie ma Akoma ato me yem be ma bi betena wo se me ka wie ye no me hu se de mo ka kire me ne yawo bi free mi mu nanka wa ma ha anka be ye dai ebi wo ha mu titifie na omo keka de omo pe ene wagimi ene ade wasem kotena ha ene ade wasem ye sei nanso so wunim ye ha na Akoma oba ha so wunim de wonya free mu aka omo bedi ewu sei ya nti yesre sensem bi sei ba mesre onya abotere hu meso pe ba bi tina hu nipa akosusu nsem no ho akere no na wukum nipa na onya ehwe obi ani ma de chie mu nsem se lady we kra wo jaina kamigidi se anko obenya akatua akire enyo no beku no nyame betua ne ka media minim no no se wo bonu bokumba no ho se wo jaina aka nyame betua ne ka asene de wayeyi a no so ebenya ho asotwi nyame so mfa nche wo no so enti nka wonya botere kakra bi a anka se de akatua ne ten ko benya ne kakra nti BBC sa mesra mu munya botere evangelist mama investment wrong investment esunsun sanso ma school fees tu anya mreo ya kanka se oni nam ne baby a wo ton na ade kosua se boy no hu potential ayibi woni mu se ara na wo ton kosua we survive so ga mi school anka me ko na se ni fie nye ene mebo minyi ni sa brantie fiti prekopa no de ga ni ko to school oba fie o me hu modishi o me pese me ne teno o si school se me ade ti me kwa akwohwe no na matua ena mo apreso o de no ko one ne wo ko oba wa wie afedi ami na nware bi wanya ne class taxi driver make a taxi ni kura nsheda nya 2021 22 Saudi 23 we can me pia don ko ni na chiba anu da bi onko mra ni hu fitamu da bi ot fitam but was struggle dia tua ya abrante no we way out of pain pain ya na pain na okom no enya ga no na na ko pain nim ebusua no o mo ngiri cheto to boba park no so enti na wodi duabona to fie ho no
say muhu se mu wie guy ne de dia ene na ne maame ne nana no nko no so obi a wo beka me ho asemboni bia masa yen kan ho asemboni ye kwa de yenye kodu ntimi tete ye rofrof ye kan no na akiro but masa and another way wo ho nipa kum enyamre ma yesi ya no bitim ka kronfo nwia wa de da wo de se kronfo nwia wa mama to take a life ha nyami body po bra o hweso de form dot clay and then yam po anu anu de cement afra bi o clay de so na ye kola de ne de ye toy kwaje craft and the craft ni ho na China food kola nyina ye mo ba fo eye di tini de prayer twa na na so twa di ja ba ko hwe me de o se aboa wo se na out prayer na so na me di so nipa na butu ye me kenkan ho na me hu se nyame kura bukotodwe ni na no tua nipa hwiri mu humi nkwa humi gu nipa mu nkwa na o che woni ho bebre abeye krati asefo nyame nyina odi na no ne frey be nipa wa bon se ne seso enti sa krofo kura na wo chi ne si na no ye se eno so be topic foforo krofo jenyini so akatani ase abrante bi ada ni dem musika ayira makofa na be cheche da bo electric pole mu nipa for former assembly ma bubo ye kuno wada ana asi ba ku nua ba so no ne ko fa sika no na boy ni sunsun san wakotena ho information center ya na won na fa sika no owi e pa wadwane proti for o mo ko boy na wi nipa kum ye be sram nipa kum enya mre bigiri se minu aba me se da ye be de dage no yeji se busu afo fa chire oye huni emanyina na sofu bi tete ayi so toto ayampia asofo na ya no mu jini wasane no ya na ebenya se ye jini na ye de na afo bi jini ye boni ebenya boni be kum boni fo enya wo sen ni bani di bani wodi di pa bani edi wo boni ni wodi chire se chire me bia wonko wodi be pedi nyame na ne ho no ebenya wo now TikTok you can kwase asem se ena enya no ena ma ye ho who are you oya boni na wanye boni se wa wuo no ni bani di sabaka se enya no oboka kwa no namna na mo ni namna mo tutu oh baby a enti na ha wo ba ha no ma de ye ya sofo dia se e bompa and we pray de ye cancer dia na ye se fa ko na akofa wa se mba ni a kire okwan na de ko wo to wa fine o want to na ko ya odo boni e de ye bompa ye radi tie dia ma de bia so no tie be sramo bra next time bio no se bi si bio a me pacho nye duabo na alternative nye duabo nka we ka girl nka obetia frɛ na tena oba de pa na obeka kire oba na kuma mafo se die hu kwa so fo we gen fum ntina bia na nya no se we pese o che se o umfum obi awia se sa brante nso fu obi a so hu se bia wa bo e baba so fu obi a kwase ada sa bia na wa bo no ko tu se obi de ka wan si ebi ni se je se wo chiansa ebi ni ono kwa wan hwi bia no with time bia we besa for no aso dama make sure say wo mfum obi ada fi se ya uswa ya mfo nipa no so but enye duabo ni the last alternative sabusia no kwa na toto ayampia ahimfie wo ho you na make ye wa ha very good FM station na ebinum toto ayampia se na asem ko ho na ye de wonnim bo FM station za bo nipa no ne ba ho kwa de asem na ka kire so and how buyer we could have solved the problem ye be srew enye duabo mo amonso ma ye sai bi nse ene o ya mebo dua kun enye duabo duabo de unya bodua pad o pese o ka che onyankopon ne se unu onyame ye muni hwiye bi fi se nyame ntimi nkama na na ku ka uja ma nyame ya wa boka ba rade ko de ga ne be fa so o kwa ka be pacho onko ba bi enye kuru dabi bema bia be fa no kwa ja no se obebre odo obi be gina ya mu isa ba se wa kokon na manyame wa no wa kon kama de ma e adwuma ba bankofo section ba wa no ba che wo kra wo brade amama ye wususu ye na e ba sinisa
eba pa chawa man no say rade we de me am jaw man so de de why de misra wa sa ja cha no but they say what taking in life what's are the two say busuani ma ye say ma mi ne na ne wo ma fa de e hunu kwadu de o tete wo mo tete wo mo se kwadu sa kwadu so do mo san dia na ehu so kwadu no mo san ya na ehu pa je be sere na nanom wo kro mu ho ene mo fra branch no na mo kana kuma nto no yem we kasa wo mo kasa ono abaye ho amamre dia bo no be dane na fi abusuano ho ato na ye tu fun so se ma ya no so nye careful go tu afuto de ma platform de dey obi wo wa on fan chawo sa ko jiji na di obi wo wa on fan chawo ti ni die me die di se ni pe won pe no abrante won pe no wo serious guy bi wo won ne wo and when ya Mr. Wotia ya na ko Mr. Wodie na mo de na serious guy no wo ara wa na amosaka she obi na mo bi back obi okra na ya suma ne se wo meku na me ka kire no ya suma ne se wo mra meku nti saa no oba ba hwe won kakra ni ye ku wa firi wi ase enso so ebia na nka wuye ye no anka ubeye yi aso no saa na enso so efiefuo na ya suma wo se ko ya suma no so ade ko ne ko boa ba wa we na ko memre wo wi a ko ne ka ho ni wo yi we firi wi ase eti yesere mo sankofo no enye wo bia na se ko gi ni sika die na wo fa ahudi obi fo bone ebi ti mo bia na me promise adoya kwa de ni obi akwa na ye adoya e wo je na ye obi wo na adoya yo na de ye chire no wo bia na ka so ye adoya e sa wo je ona ma na obi hu bi ato Toyota Vita chewa na dimika wunni mi ndi ode ya chewo onu ni abusuafo onu wa be ya tese wa obetimi di achewo mo president panyan ana onu de bra on di obi na chewa de kura wo je ndi yenye careful because ni obi na de be che ye tu fo se nkrofo mfa nche na ni obi na ma mo de be che o fom na baby obi be gina no okay we bit ba bi di wa tem se kura wo mo fa mo ba sia se ko mo ni amo ke sa me ka che no ka ba di che sa ni pa no no na kuma na etimu no enya bia u betu ne fo sei obi ye ne boni ya on fanche ndi sa ni pa we no se sa ko e bone kwa gina ni sika ni e ma na bra bo ma sasa na obi obeku obi ye woni pa na ye woni mpan nti ye na ya nyape nti ye hwe ye hu ye pa nti wanya wafutuo and the every way mo you're very careful nipa no a wo de boni bi e kwa akodi no hwe ebia na enipa no amfa che honhom na etini mu wo ye ne dan wo fa che wo betua wo so ka onimu nyame wo se nyame fa ne boa wo to ne tem nti wono de onimu nyame kura de wonimu a ene ba bi a wo do be fa no wansewu a na wo kun wansewu a na wo kun nti de wo kwa ye ne boni ko tia ne naso no oba o ye be mo na wa ya hwe ye papa o de cheme o de ye me a me de be chew akoyi obi fancha ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no a na wasogu so a wotie yenko na ye ne ye maame ne enua baby enkodi nkomo oba pa me bo ha wie ya na mama o ka sa ne wo fom ya na mama na pom ti sai wacho Yesu adu Akoma FM wacho medina na ekwia nana ekwia fre hin na bai wacho meti bom so ewie nana mamba cho me da wase no akwenya kesi ara me eya no abo me ne mu ama me mente kra mamba cho me da wase ne akwenya da me se me nkasa me pa cho me ne be ma bi efe no kwadwo osu ansa e ware ye wo nkra nan me de ba kokko ware ni ntino mu yenu ti me ne na asetena animu na na ye mpana atwe ti echire na obeye me ho ade sa atam na ma wu mienu ti de me wo do to so me ensa no na oye me ho ade me ne neti ti ahoade enimu no woye me ho ade wie ska ye nya ya ye kan ye wona de sie ye ti ade a che ya ye check ska na enoma ye ntua kan ye kotua na ska do so ate na mis na oni din pa ta de fan ye customer na mis customer na ska yi ada na so ate wo se enti sofo ba ho be bo mpae ma enti echi na opeka kin akosi sofo no wo hwehwe dem ho saa ye hu ka kin no me dem ho no manyina atubom enti ekofa adopin ma sofo no koyi ti sofo no koyi na chire no eno ono akohu yokohu kin no speaker
no was a queer keen na miss anade na keen ko to ho no mo e no se na miss you ti do say ko tu eska no so ate na miss customer no was any akua jama ya ke kan na magbo mu aye koja sofo kwan e na obi ayi na miss customer na we do hwan ti no madam fu bi ben me e ma ye de share no me kan me ti me say ne madam fu mama e na afa enti a kire sofo bi a oba ye program ni bi ye kwa no ho no wase ma musika bi ayira wo bo ho mpa ye ti hu ni suo pa no ahwe be ba wa so na ye hunam nipa na me se me hunam nipa de ho me nua mo ana eja enya menya me na me de mi twa akire ti akire na betre se na ne mpena bi wotafo enti wo ye no me waro na me se oba mu se nkobeti aware ni mu ena mo pa ne chew ena woja enti ye wie ni sika no on file de ko han dan de ma oba no Jesus enti nyame nu kura ni mete e ma ho mete sempa so na eja ma wale awie enti me ne de be ma ne mpena bai na che setema wo ne wo ho nyina no ne ba ne wo ho na ba ne nim so oba ye ba foforo ho ade ti mu ware no go tin ko beti am no mo jojo na Akoma ti de mu nya ye ni bi ena wo te so de ko han dan ma no yankwe enti na eja me ne dey me onya awale me awie na eja me de mi twa so enti me na setena ni mu na nkoye entokwa na sata me kwa bode kwan so wo ba waso wo kwa ompena ho entokwa wono atimi ka cha se na de me yampie entu be ka so me yampie ora so de mu na wadanfo ni ka me wi ameba mu ni ka meba ommo wo hwe na ade sane se me hwe na wo mana me ba fia entokwa no wo bome ma last time bi kura wo pia mamiti ko board em nyame nko a entimine na setena na nkoye na amanfo otumefo betene manya awale awie medi kan wo ba akoma sa na ba be wo enkura miensa ntimye ne dey na foforo baaye ene yetewa nchate ne die na mewom eso me bom pa ese nyankopon be sesane oma ene yetima enti dumre bi me hwese na osini me eye na ahwe a metena awale anim a mewu agya me ma ti dane me kompaibo me wo ho me ko na me bai frɛ me sema customer you no magu abontin egu na me se adai wo de sesa no manugu veranda no so na me ba na chese no manugu ho enti nya mianim no kuro na sika kakra kuta me na me ko han dan o ma mpontin ba bi efro oduma na afo na me sesa me nuoma na me ko enti me ko so me nya nkura na ama no na me de nkura ni nyina e koye o me hwe o mo metena ho wan yi a wan si hoda wa wo friend so on sending nkura ska o ma o mo nkura ne ko ha won fi o mo ti da mi firi wa na okofa ma me pen mu bi a on so ne ba na me pe enti na sa tete anu wo mu pa ti da mi firi ho na na so ba no so de ne nuoma ye dai e betena afie ho no mo enti last time baba akoyirai ni yehu no na me ba ho ne wona ne mpana no ne anya asem keto mama o mutu bro mi di matem ama oba no fle nso bo mi dua ana me se me se dua o me nyi ntum me nyi dua ni ntum kire se me nya me so mo nkire me se oba no me nya ne boni bia na me de me twa o ma asem so na me ko hwe me ba no na me ye dai me hu no nti me ne tena wan ya na wansi ho no na be ma bi free bom so oba kurom ho no be hum no so ne me betena na me se me ankasa me wo problem me ma doso nti so obetimi ni me atena de a na so no so ne ireja no nti se me so me pene se ye ntena de a na me ne no ho ana che so obefa me free sa kurom ho no mo kasa ne mu no be ma no hu se manya obi ne tena da be ma ne be kurom ho a e na oba ho no busa be ma ne se wo ne hwan ana be ma ne se busa akua no osia me yire no on fa me nsam mele me ye enti se wo ba ha se no mate so mpra no de a bikuta me kosua na oba be ma ni dua why dey oba be ma ni dua mama na nya da wo pake wo ne ma na no fa ni sugar mami better fi ho nya dana ade anche so dana mi no makoye sa dana no no oba no betena efie ho no moye na wu nya bie no obebo be ma ni dua afire be kom ofiri tafo akomu hini fie ento mo ya no mo se ne ona na ebusum lo di bodu enti gise ye kwo ho na be ma ne se won de ho de onko ho bi kwa so ba ye no me nkwa na mete dam ho na be ma bia no ma nwu dam ho no mu bi enti nya de se wono de fie ho no be kwo ho no nti wabo ne dua on de on fa ne dua ho enti minyi meni na mabusuafo ye se akua wo de ye kwo na kina nkwa be ma we nsu edibi na me koye se ye kwoda ne dua no ti ya dani dua ni we na de chia na me de ne nsa ye dey ekoma no ni nyina mu nkura no onhya wo mo
na se mitu ne be ma no betena ewo ebom so ha se enumu enkura yi nyina ka me ho be ma no sukuta manan nkura yi ba ye dan single room ye nkom na be ma no se akua se de nkura yi si tata so odam ha yi die ma ye mpedan e ma wo mo sa atamus na enwema astati nkoye ntina me tontos ne de menya bia makwa na me de nam kajetia de menya bia na me ton me kwa na me mai di machi na me twom no mu di machi ana be ma ni nya kakra me sumi nya kakra ene wo se me fa mpedan sa atamus na ba akoso so me ne ba panyini no su school aba a wo be ko school be mai mo mi ska 2 million ene wo de bo ame ene ska akra me nya akra nso didi pa no nso nya bi so am di ko school enti satam na eba se baby omoten eda no me o se me han dan de ma wo na omo da madam fu bi dem ene madam fu nse na ista akua me 2 kwanti so be han dan na me ni fieru an ko kan ye no se okay ene mama na bo so me dia wate sa bo sum na emu me kotu adan ne ka na me ba ba ma ba ko de bicycle ko share school bus wo folikurum nya me nko an ka akora ni iwu emu ye den pa me fra no was me so me papa ewu enti wo de o ska fa tua hospital bill na ye papa ye ni wiam de me dan ye ma han me de ma han a me ye me ba betua dan ne ka enyo ne ba me ne ba wona ne ba to so sen me pa cho do to so nan enti wa fa ni me sa kwara no wa ma ho eda oba ni yi na free hospital wa ba hospital 200,000 20 cedi ena obeyi ye akra ni di na sen wo hospital we di 3 days wo ho no mo e ma ne nanim ba bi pae di no ko ti atakopamon na ne sen ha se nu su ebubui oba ho no na ye yi akra na be oba na ye yi no me pa cho oba na ye yi no oba ho 20 cedi e ma mi kunu kwa yi scam me be nu aduane ma ne tena cedi bi tu owi e be ma no odi bi owi na dan na madam fune se me han man kura no okoda ya ma ne bonu nsia me konya ne se on sore no onko na ade asa etimi dem ni sai wa ba ho na obehu bibia de okwa diska na eda ba na ofre me so de ne dan ma han nti de dan ma han wi a ode dan ma han 1000 kura wa mfa ma me ma kama num nsem biara wasefa me mabele me ba be fa me mabele me enti sa ta me hwa tetie me wa me nya ba bi na be ma no so ama miska sa ye mfa han dan na be ma we na kase enti na me ankasa ne me hu de me nya me ho na me de nkura ne miru ekoma no me de nkura yi kwa ho no nkura ni nya 6 months wa fa nkura na nko school da afiro ho na we afro no wa me fa wo meya ena obi a tikumase na wa beto ma jeje mu ena wo ba be ma na ye de ne so bola yesi ne yire na wa ni timi tai bola sa be na woche na wo de aso me ba no akwa so onya accident doctor ka chere me se me ma ne nso ade emu oduru na woni ahoden no aso ne bola ebi kura bola ode kwa wo ntimi na wo tetwe na bi yigu no osesa ana mo fra me se me mefa akra na de oye no enye me kwa fa nkura yisu a ehe na me de wo mo tena na afi de me ni me ya last time na me se me kwa akosha wo me na hye me so me kwa na panyini na wo mu no mu ye me no mo kwa ro akogya do pa ama se kan atwa ne nanim ena de onya accident no so yes obi kotwa ahwede a na wodi nachi na o matwa bi aso ano na ono so aye basa obi a de fa obakọ na me se mo de me komesa aba entimi wa ha na se me da me na da ya me so me mpe na me se de ma me nkwa ha me mai me kwa ya Sylvester jale e da de mama akura ya afisa no wada ho so kwa bana de wasema me yale na papa we waso mo kwa afuom mama me be ya afisa no mata wa chesi na nim no mo de adure na ka ne ho wanu madure na amra ya overdose no wada ho se mremre na me pagya me be nta di nyina ye fi eno obi ya atade mama na me de share no me duru tafu gin ha na ye je ne to ho be me ye nsi hoda amehwa akora no be me amene ne tera ne ma miskara me di koyi no be me yi te me hu dia menya afede da na najo me da ho sa na be ma ba kono so aba wasma mama bara me sina na ya wadai wasme ntira ho biem na me papa pam me na me so pam sesei wase omutu dan ni mu ho no no fridge aka wase me ne abobo ya nkofa na police fo wo kwan no so nti abobo ya do ba se fridge ne so to ntimi mfansi ka ni mu se menya obi amana so mu di fridge na bade ya me so menya obi a ntimi papa ba ya nkofa fridge na ama ne bu ofu se wo nhwe me biem na me se na yawo afa kura de ma bele nti wo de tenase
ti dana me hwede e kwana me sesa nkra nyamdo mo koma me efi ho no mo omo fra blantie yi fra no wade ene echna fere last time kra de na je ne kasa wo se ai me di hene me kwa akodi bayre ntimi ni kuma se ha ana omo fra me na je su kunu ni afra na afa de osu akodi bayre o just afa de akodi bayre o ti ebe ne dey na me gya ho no ma kire die na me se me hwa me ma na me ne nkura yi tie ene ye me foli akaje tia race course ko fa me ko je ne ntos na menya na ye namu kakra de o school mu so wanya boda me ko ha de ma no so tweme mama bia me te no ho nye me sori nkanka bi ne mu agu me kata ase no ma sa ko pedan foforo be ma yi fre na 20 cd afi de me na mu be mu so be he nkura na wo twe 10 cd ebi ha 20 cd nkura sen me pa cho nkura 9 do nkura 9 na wo twe 10 cd me pa cho ai nkura 4 mama na wo twe 10 cd bo 20 cd sika kesi aye 30 cd na musa sa de customer ye ko ba bia mu aka se nkura ne nsha wo ma na ade na odi uda na wa mama bele ade customer ide ade na customer mama bele sa se nkura 10 cd na wo twe fe mama na mi hu de menya de be ban se magigi loan mi ji loan we na me de ko fa no ma mi ntimi nchia na ya meka mi ji na me de ko fa no ma mi ntimi nchia na ya meka se ka mi di ku ba se abante mi ntimi ntina fie ntimi na baby ye di me ni sa meja pressure ya le ka no ho a mi ko jam pressure na hospital be na wo twe me ne me ya me felisa me dia se be ko radio so ni afra me so be hede e kwa na me bare se ma me fa se me nko ate ba ko so na ka ho no me ma me panyini be fa na o hwe atete ana me wo ma me panyini be fa me be di ko ye ade atibia sei ade be tibia sei e dan mo ho na wo fra me ekua me do ne baba ko fra me se ekua do be belaw na me se adai o se esro na ya huru nkukuom wa mu na ntia me ye do be belaw ya ma me tete ya ma me ma ne meku no afra me sha ha na me se mate wo da mo mfa ne mera afira me ntehye na manfo afra me na aba no wo so tu mu no wo ba na teacher fo ne ade na me frɛ me nua ba kono sister wo de manana ya wo mela na me se ba pon na ya wo bai wo be da hen enkura yi no me do mo fa o se ma ne mera na me bai ba ye oba ya obobo wa se na hu me no wo soro obobo na me sna na ye wa de no se ma minimum what spray pampan ya na bibi ya ye no engusie fa no sare bibi ya ye no tinan se ya ka no ho na bibi do hospital bi e wo atonsu na mde ne kwa ho e no so ba na ya smont ji so de ne kwa konfa no che sika be na me dia akura yi kwa nya bi mfa ne nko wa bro papa ti ase mi fra papa ya mama wa bro wa papa customer 20 cd 30 cd na be me yi send enkura yi school fees o mu school sam de bia ketwa ba ku ko school 170 ba ku su do plan su ko school 7 cd mi yes kan fa man kwenti me jebo sia we na ya me ka se me de kwekeka me de adeshima ka me de asaka mi ntimi ntira fie kwa me nya ani ekwa ba ebo so me ense ni me mai tifi a me nya ska mo mu nko school tina anu na velo se ma da bi ma me fa asam no nko anti akoso da bia ye tia me si ye velo me radio so de me fele o so me fele na sama da me fa nko na anu me ba ide ba ha se no to ba ya na akora na wa na sa aka no na me friend papa me se customer na ya yare se mfa ni nko ji o se meba o friend Saturday meba sa anajo beten na ibero se customer into wama osia se me ka se ba ma te se ne me ka se na me je funa me se customer me bom paya ma se woni bi Nyankopon mu a nya bi na se obi pa na wo ya o mai se o ma me tete sana Nyankopon be tua o ka pa enya hio eya boa payo bra na wo tete wo no no pese still say ya no credit ya yante na no asem se no obro tete wo de ba say ya no credit ya na bra wo bro tete wo no pese obekro o pese ka akoso atena wade na se no obro obi beku no enti bra we decide say we de me ntumi na me kɔ no ho yawo but woni wo ba atena se wo dɔ no a ene ye ni ye ba je pese bra na se wo te ho ase a mo betumi adi atena me da bontene because we na be ma ne pamade awo high tension ase be tu o mu nyina ntini no ma ode popma no ma bebrebe abegu dan ni me dan single room ye nkom ti nkura nyina da bontene nya ba bi man nkura yi na
na da no ba honom kwasia da na abaaye ai wo dia mesro nya abotre meye banana ne nanam honom amimi so wo kokora wo be bibi kakra mpo amaye ko 50 cedi na we aka banku am na tena se di na musa no aduane ma ne di ye den e di akrokro ni se mama wa se woni yire wa wale frafi na wo ba dia na mo ma ne be se kwa mi ko na aduane do me kwa aduane na mo ye no so mbo ma mi bia wa se dia kwa mi ko se aduane na mo ye no mbo ma mi bia mo ma mi di na me nkwae na me se velo nya hwe yi banku no ba ko e ma no wo tena ase ma me na odi so na ye na wo so le na akua osore na pa wo kwa akua miniska de nya abotre wunu bi na me se wo ma miska mini Lydia akasa mini na so me na netie mini Lydia akasa enti Lydia be ma wiska enti nya abotre me se Lydia nsandu wiska na me se Lydia be sandi miska o ye minua o enya wo no de be ma because me yale da ho minua mo mo an bi o mu kutakuta me be ma no kwa fe de obla me asu ni ese and first no na me nya ahode kwatonton ne ma okurom se ahode ni ho ensuo na nsem ne me be ikoso a Nsuo ya ade be chena me da ho no mo se ma agya na me nkọ me nya sika ma nkora yi nkọ school no edan bi da ye nchen ho no mo so mo de gi 20 million na me se customer ene wo dan na wa atimatimi no for kwaje sa dan allowance because wo se aka 3 months kwaje sa dan allowance na me fa high dan we no e ma nkora ne da abontene wo so de mate ade echi ye me frɛ no na we kura heda ka chen se wasi emfa akra ni nkoji nti makoduru wose meba saa na nwuna adwo ya nte hwe biem anka hwe ya nkyerɛ ye edan so onfa ma han na nka ede ma nkra ne ntena mu no eno so ena nya abotro de mekɔ hɔ de bepa acho me ni nipa no bekasa era bepa acho me se wo pa me kyɛ sei ena ayeye mama ti ma asɛm a me de ba ne de di nyankopɔn na ne behu me mɔbɔ na ese de ma asɛm a mɔbɔ masamo ya papa mini anije mi anya sika ma me manko school minya sika nya adwuma na me so sa me de ka idwane saa me kura na da kura na me wu agya me mai esa be de ba mumu ame akoma masamo fo mi tie mu da bia mumu ame na ma ye mobo Akoma FM 87.9 be ma ni di pa de sen ye you customer kwadwo wusu ansa na woto ade a na otato bia wo de tu ni din customer na oye adwuma o magazine enti magazine ho na mo de say din ne ma otonton ade o magazine ho oye fitani oye pump mo adwuma enti am say bia na oto aduane na mo de sa customer na enani nna nyina woda so ye adwuma o magazine ho mama asamba ko mo penuro so me ne nkura na tene bo a me kwakura mu no yes wo sra homa cheche akokwa no da fefa nkora ni nyina ati so de ko mu fie watafo no makotwa akokwa no ti wo penu so mazi adwuma ne shop wo no waje bibi si ho no mo hello usansa customer me mo ha oze mechia yeah okay customer me pacho mene oba bi efe no na nakua e na di kwamo awia woni mo no na wutie dada meboa na nakua se one wa ware aware no ne ma ba ko bienu mi ense binti ankoso ye amagu ba sesei enkura no a eba aware ni mo no wonti wani hwe nkoda no ebu ho na wotwe problem sentences na wodi aba ama oba obre hie pa enu kura bi na asem na na kai mu ana hello usanza me pa chu mu asomra ha na kasa ya me kire se obi ba ha se efre na nakua woni ne wo ma me ensan koda no wo hwe wo mo kura nan wo hwe wo mo Akoma FM 87.9 kwajo wo su ansa papa me no na kasa no me se wo ba bi fe efre na nakua wo se no woni na wo kura nan awade no egu wo hwe koda no eye no kure anya no kure no gwa me o nya ere da ngala anya no kura che me mu kwan a wo fa so hwe wo no mo ma ye hunu ye so ba ye trofo obi adai me se ma ye hunu kwan a wo fa so hwe nkoda no sika wo de ba bosome na wotwe sai na wo de ba ma ye hunu na se obi
Ese ja ga adwuma ko na adwuma na me ye na. Na adwuma me ye. Ye ka me ye no na me dia ba. Asa me mo nye se dia. I had da bi say na say kana wo. No any say na wo de babra breben. O sa ba ngo su. E di den de na me se no muska. E se me ka sa ba ko fu mi sie. Ino ka se ba ko fu mi sie se me se sia. Ba ino bana kan ko se mi sia wan. Ena me tira say, me tia say. E di ska no. Me say fu su ko wo de me pe. Mo pa mo pe me bi se da ngo adwum. E di ba yumi ana se da bi ni pe na ni sia na ni na. Enya so baba de ne obetumi abachena. E kire no pa. Enwumre de. Wo de ma mi nchemu fo so nkomo wo de ma mi nchemu kakra de me kire no say. Say ka me de me da ka sha me ye adwuma. Ana fa se me ni nkomo me di. Ito bi adwuma so na me ye na ngo so me di se ba say ni. Adwuma ka me nya ni na makọ. Nkra no go show wo say okay yeah share last week nkra ne ye 9 last week sika ba no mo nyina so ko school. Na kwa me bo a. Enti last week me sika sa na wo de ebra nkra no ye pese ye mu se ba yes ma wo kan ye no. Akoma FM 87.9. Na miska that's my no miska. Okay, it's the last time we this sika ma wo mo ansa na nei wo chese wo ba ne be fa wo se ma diska no da ben. That ko sere bra na mo ba ko ya lo check o ko. O ba miska o ko na ngbo bo sia. Ida mi ga u specialist. Ko sere be ye o. Na wo mo bo ka se wo hospital ho. Me nim hospital wo ka mbo ye. Na wa misaka wo mo boy hospital na ama mo 50 cedis. Uche, o so mo boka na nze e bi ni wono. Bi ngo mi say e ka se na wona e bi ni wo je za papa ni wo ba na bi ni wo me na me gogojua. Akra no wo ba enti wo bisa no na okay. E bi ni ho no ma me no so wo bisa ne so wo bi ana so wo ni bi. Bezo ni dia se nyami bi no tia se na ze mi na why the shan wo hospital ho nyami nti aje no so akọ ye ne yan to drama ne yan wa ne panie ana ya fancies ne so anka nyami nti ba je no. Bezo da bi o bezo ya mi je mba ya me maka se e je ba se bi do ni na ti ja be e se se bi ni wono se se me fa ti na bi enkura no woni ne wo ma sai sa maka se o se woni ne wo ma sai. I don't know what question. Papa, me be some question. When any woman say, so all become say, me become when any woman say, no woman say, woman say, what's the word, Juma? Oh, yeah, Juma. Oh, yeah, Juma, so sissy can you ho? Wo back that hospital. When me say a hospital bill, what's my money 50 cedis? 50 cedis, Papa, na ya de 20 e wo hospital. Radio, e je di wona, ni di ti baby e ko ye no. O ho ni ba e se nfa ko na, mami, mi show. E ba mi ko ba ko wai. Papa ko ho. Baby e won person be ko me pa cho wo de ko ho ma me e ha me. Ko ho. O da mi ko, o de ba ko. O ba no enye baba ya, o ba me car born no, o ba ba ko no. Car born no no hospital ho. Yere. Sylvester car born no wo ko hospital. O ene se enkwara nya ya mfa mamle na me hwe me ma. What do enkwara by which me share one nom. Me say what dem kura ne bra wo me bi atwa no. What me share one nom. Akosama. Mo sai fa me no nya this phone na wo. What is this? Edi akwa wo ni bi wo su jai mo jai ye wo se akwa ware fofra wo gu su wo. Wade one ne wo kwa ye oba wade a wone ne ti a wo gu su wo. Ena me ni bi wo su wo adwuma ma wo ye adwuma. Ye do ba kwa tete hospitals me kwa ye me ma ne 50 cedis ena me ja ho ba ye. Ena de ne ye 50 cedis. What is this? Wọ́n sẹ́ me ba wọ́n sẹ́ mu adi nka ho wọ́n kasa wọ́n say fa the picture ne toto ba wọ́n na so ofiri hine fa no ofiri tafo ofiri hine fie wọ́n ofiri hine fa tafo akomo hine fie hello papa ye kasa nwie no akate ko no amisi me ya me da ka sha me ya juma na me juma ya wo si uni adwuma ya bibia me so ye adwuma me bi so wo no oba ne won kura sai enan na watch Debbie na watch kura nan no eh customer na watch kura nan ni sika sa na de ma oba no e ma ni di support
me say na watwe enkoda nan no se wura de yakopon kwa wodin but your friend Vero unua ni anafe o mame o neba penny no oh okay on ade be okay ana ba akono ne me ne ba penny no ginya se ya mana abante o sidi ntina on be so be kasa no ni she ka woni boni ni mema bebre boni ni woni na ga fo mema ya ni ekoka o mo se kuma fo se na ma udi nkrogu ma mi so onye be he wo oba yare yebusa se na wuni ebi wo no nyaminti sayare nyaminti sayare nyaminti oba wiase no papa no ma me ka che se nyaminti sayare enti sa wo ma nyaminti be sa omo yare ala gara fo mema bi nwene sa ala gara fo mema bi omo nwene sa ko ya ba de fa so jana na ahye na ko tira wa na ko tira buruku no ko tira wa se buruku no omo ye wa de no say na wo mpra oni ne tin na wo mpra wedding na sin ka ga ni betiam what ana mo pa ne che wa nti sika mo nya wedding na se obedi be ya adwuma ana na ma na de ko ma ga no de ko mo de ko ha ya mpata de ma no ana mo de ko ha dan jojo ga na Akoma nti ka sa treatment wo no ka wo won tira na ka kunu no dole fo me se mo na me be kunkum se ya o se je mu rough from kwa mo de me fa so Ghana ha no sa na nyankopon so be kunkum rough efi se munye mo nse mama Ghana fo ma anya hoto e wa ha na mo dachi ene mo wiye mo be kasa ye kan yampa ye ko ka mo se o ma no ya na wo wo madia ba wi ase sabio en ka me ko fo me na me kan che se kono ko yo ma sabio en ka woni bi kura ma kasa de awe chiche ye fa nipa wa no asemba ma sisei se wo bo se ko boka ko boda ba he marama me ka cha bantel ma omra ni nisin ko ese so he ne ma enye obi na to atopa ma no se bi obi na wo ma no ono ana wo ye se onyenye be ma so a o ma me kan cha se me na me so se me ware na me so se me wo ba anya sa ye no ne ba chiche ye nkoma ma futu no on fa ko no on pa nyansa sam no ma on ka na etie fu ni na on na da so no we ya bra na mo wade no anasa bra mo ya mo kodase was it mama the boy is very foolish oh foolish and boy foolish and my name is Kakra from Asin Kushia message say I am in ready but we are very arrogant very foolish and nanu mu asam kran so ensa anye papa the boy is so fucking pa onkwa na oni biade be he o onkwa na oni biade be he o mama kofo be tia wari ase se bi o medical eden enso mo tia sudiem e kasade ene abrase na wo de wo tu fu tantantan se de ma oba wo na wo aden aden wo ya wasa ntinka wo buru no pupu na nka wo twempra wo na se bi wo ni bi mpokura se bi mpokura sa wo kwa fa so ene ma foforo de da winni bio winni mpaye fasua ya ne ma fofo de da woni e makọ ye na na sada na ade ante so e da ba foforo de ne ma bagu de ni mu ane ba ne mepe wa sa ma me ogina ya wo ware me be amaame no so wa na e be politician na pamba o so you magazine on magazine rose want me to magazine na ko wie na ko wie de be de wata ni si ba we de be de no da tra SS ni a obetra fie o sasa bri obedi fie na awotwe nko betina fie topa no wala topa no wo gina se me ade odi machi no me bi ma no mo ku school ma mo si ade me ade gina se me ade ti gina se o me ade ti gina se sa me ade wo school mo si ade ma obo night to me fie obo night dem fie me ade wo gina se secondary school they say why ye high school no cry betina fie registration Akoma adini wo school muntima o school ma be hunu akra teachers for no agya no be hye gina ase no be ye de maybe 2 weeks because enso na ye to papa say the me free be man no aba me man no aba bua me man because situation na no dey me no ma be yet say enso na kwato bia me 50 Akoma FM 87.9 mama kola fo me ma me no yetimi ntwalo no ano say ye ba brana from sa timi na kwa ni me do me phone me na ma na me hwe me timi police for abrabo mu de ya pa e je say mo de loan ka san
mama and also me de ko kika minti na fio and no say you feel you say and it's my fault be fio maybe be die mi Ghana mama rade hu me baba maybe be die mi Ghana o rade o ma bi ni e akra no so yare we yare na we yare na we yare so ma yare akra yi ko school kra ka so na ne asa be ko ese me fa akra wantimi an ko school so ba fe no mo sa ji ni tu ase mama mi customer yade customer wunyi ni sa akokọ ya wokoye no na niam akokọ ya yeso ode be fa nkra yi tiri so no ma me ka kire me ona munro so ya dan sa ofra kwa mu hini fie ehọ no so bosom na wo fie ho na se bosom wo fie ye nkoto nkokọ mfa me fa ye me edu akwasida okofa akokọ ne be fie enam sami amenya ne ba me de me nka ho be wo mu aye wo mba no ofra mu nyina akodam di twa wo mu ti so prensa enti de wodi machi no ye no so no de onya sa ma 3 days no ma me nuani skada sa atam na me ma me kokwa so 3 days o ka chem se me no aduane na me me nuani bi dia de ode be o ma miska no aduane bi enti so wokwa na sika me de be no aduane tete ho na me de ama me nua no mama na no faso e wa nkora e wa ma e wa so ma nkora ne sense ye de enkokọ fa nkora ne ti so no ka kire obi me te se no e ko ka kire obi se o de nkora na ko sha bosom ase so de be ya obi ntimi nya nkora ne hwe o de nkora na ko ja bosom no mama enough for Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. We mu nyina wo mu kwete ye adwuma sa memma no mu se mu nyina ye nya no ayese ye nya no ye fa ne ye nya no nti ye huru ne ye beka memma we no nyina sabie so sabie nya adompa ne fo manimu a wo mu kwete ye adwuma gusua efama wo menya emma bi so sabie nya ado wo mu no em se wo ma ye so desperate so mo power de em obi ti hu sesi a wo who knows ebia no npa kra ne de wo hwe no ebia no no de wo hwe no wo what is this Akoma ya do ba ko to hospital o se be san say ba ko ne ka bo no a ye de no ko to hospital o si ho enum no wantumi akasa wo de ka te ko no how be ma na me ne te no ne fofo ne amanfo ne minuamo ne didi di machi saa na ye di akra ne ka ye born tech hospital no na Nsem keto because we price bicycle e da no mo makwan ti wakwaje obi kobo no de bicycle no ko share school bus ase enti akra ni play when si ho no we ya le say school ni yoko school akra itimi frɛ no asande no 20 cedi taisi be itimi frɛ me saa me komode me na me so so anya boda me ko han dan man ni nti wano kwanete wana me na aduane adi timi di areho saa nye se na mete areho ahya me saa me se ba ise basa ise be ma no da so no tia na wani wajai mo da so no mete na me se de ekosu nti o heda nti na ni ma me be ma ba ko koso na ba be go na so saa me adwuma be ya na oye one wo nso awu bi aka ho na so on pa cho da bi wane wo ngoy nti obi ma no ye adwuma kopama de ye adwuma hwe ne saa ehwe wo mo saa so ntina ni mu mama na no mu na me saa 87.9 na mo saa o mu ko school na na ho mete wono so nyo ntimi wono o mani bi wo ho no mo ne mam won ma na me so mu ye nu o nti na wa fe no wo sa be school samo abeka ho e de ama o mo na be me wo start ne na twempena woni ne twempena kopim so ye ho ade wa hunu saa ne ma bi wa no ma sam ne se bia wo mu ma hwe nkoda no kura ni nyame anim ni me ne tena afoforo no ne ye ne bela nyina ne tetafo na onte sa enti akire ne mre bi obi ka so akofa oba bi a one ne ho na obusa ne se customer wo yere no wo se na yere ye dago menu nti one na jai ti pa ba ka kire no me se tinum woni ye tutafo be tena etimatim ho no mo na last time anajo wo kwa adwuma no wo mai na me say na de customer achenti o ma da na da no so bathroom shem na me wura mu kodware enti me free dem me free bathroom ho na me pie no na me hu se waba taru na free me enti me wura bedroom ho a me pepa me ho na me hu ya se oba no ato awura dem ho no mo waba wura na me say sister na da na me ho da so awura ha se was me ba okunu ho eni anajo no de wo bo be ma na papa
ɛna ɔsinya na aka kyɛ me sɛ ɔne ɔyere no agyae no nyɛ na ɔka nti wo na ɔbaa na ɛtene nti ma ɔyɛ me wɔyɛ wadwen sɛ yɛmi sɛ ɔbaa tentene gram bia ne wɔboo no wɔhye customer wɔboo no papapapa ne yɛpatapataayɛ yɛpatapataayɛ na me sister mesrɛw atim de nyame di srɛ na mekɔpɛɛ dɔɔ pɛn ma sister no wɔ sɛ wɔte santaase na sister no ɛkɔɔyɛ nti saa tam no deɛ na ɔyɛ me ho adeɛ me ne tena foforɔ no deɛ na ɔyɛ maasɛm koraa na mama na menhunu na saa berɛ no a sister no bɛhwe ma baako no yɛwɔ tumi no ɛbɛsi ba mo no na wo ne na wɔ sɛn saa tam na yawo mmiɛnsa mesra menyem de ɔtɔ so na menyem de ɔtɔ so 9 no. Okay, me ba ma me keka messages kaka. Was am Comfort from Abrekuma. This man pa de. We didn't attempt pa. We didn't attempt. Nyamisha Comfort. I say please good afternoon. My name is Andra Baden from Breman Esikuma. The man is not responsible at all. When you're responsible, cry the Yanis Oguso and never for fraud. That's why won't could have the Beguia Sima and Korea Baya. This one, Yamo, my Ghana. The man is insane. Tesla is my name. He deserves to be arrested. Why not? Why? My name is Laurentia from Takrade. This man doesn't even suit the woman. Can I Maa Akos, the man is very stupid and he doesn't even respect you. Respect. Kasa boom 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 boom. Mr. Samoa, I say Mr. Samoa. In fact, that man is very stupid. In fact, the man is very wicked. That's how my father is. So, and you can from about Mama, I'm Gideon, but the man must be arrested. Arrested no near some no. They should jail the guy. Wait, J. 87.9 Kumasi. Ghana way. J way. No. The man is insane. He deserves to be arrested. Okay. That curse he lay on the new man head will be on his own head. This man is very wicked. I wonder why such a nice lady will fall in the hands of a stupid man. God punish him. You see a man. From teacher constitution, I said, Ma, please call the Akoma of Tafu because he is using his name to destroy the reputation of the Akwamus too of Tafu. Wait. Marco, I have Marco, I have medicine for the asthmatic one. Okay, also we're doing here. Young friend na omwaye. E was a kwan no eso na yenya eno anop mesibre ansa. Enti say you ma be pa na wo ye. Mama, na me kwa so kofa body ani toes. Ene nneoma ton no e bom so ho no mo no. Ese kan be ba asa no menye sika nkofa biem. Enti nsuo ya me koso na pressure so ha me. Re ha me ntimi nsuo mitimi koton be se na wocho na masa akwada hospital ya dade ntimi be na ye se wo de se wa ba ha se nti minya na osora won koto. Akoma 87.9 Kumasi. So na me ton na nya bia mankura no didi be mankura ni nko school. School samukura na hia me school aye basa o se nka sabre nka na ye we school aso me be na se what fie mame se wona oboa wo mame kakra se wo dia na wo ye ba chonsuo na me ton okro onsuo tonsuo na okro ye beko se de na ayi ka no minim se ho no akwamu hine ho no ye beko ehwo ne ye first visit ya ye bedi ka ko because so ye dishie wo ho dia ene na ehwo so otumi eye na because woni asem bia ka woni charge bia bo emema no a wo mo hwe ema no a wo mo de ba se wo mo hwe wo mo no wo fra na no anya bibi ka otumi ka bibi o mo mi se wo mo last e kwa me bro mo se ni say at least but where dia kura Nsem say basa ko shoba with 50 cities bema na wo kokra no lorry fair yesai wa kokase nyaminti me hunu ne menka kra bie ma men me say kra ma men me just say me hunu ne menka
ɛdeɛ bia ma na mɛka ka ne ɛkɔ so ayi ho school ni kora obewie me nana ya so onko school no wase mama nana ya onko na me wie ana nka maboa no wo wie a wo ba be wie a mo kɔ akɔtwere registration kora pay pese obetua obi obedi fie na wo kye ose nko tena fie kora da kakra no onya adwene kosua dia kora ite pan no fie onna mete kora wa ye wanya ma aso mo so ehu mbɔbɔ a like mo bɔ mo so wo ye ne 3 times adwuma nipa baako fo ye because mama se baako pede no wo ya entimi nso no de odi ko school no enti waje we de abo no so no waje we de abo no ho so enti wo ye adwuma 3 enti etu ya ne ka 3 enipa miense adwuma na ma me nua ne ye because wo anya ni se bi ni ho because ko school me ko mutimi di ni sa ha what's the please I want to help her I want to help her me nim kwaya person ofa so bo na sem koda no na ebia ubabua wo me nim enti ya na I want to help her no wa mama hu no help cry person wo fa na ye hu say Dennis from Bremen Sikuma in fact God will punish the man power okay on one there the message I was there abano no was mama those men are the reason we are not celebrating Father's Day that's our 10 year no cry there dos me cry no dos mama a 10 year no dos mama Marco this world that we are some of the men are very wicked if you always think about it you don't know how to get married but they always know how to use their penis in fact Marco the man is arrogant why arrogant ba na your friend no cry yakasa no ho no o meka se ni dua na yakasa ontie wo wi asa be bisa se wo se de wo tie o na wo ni de akoso nyina no wo tie pa wo tie the man has to be skin alive ene we de nya sam kitu ene ba ya den o mo se fa no prayer ayi hen be ma kam edu bra wasi asoja fo ni timi simba mema wenu bi ma ye ni o kamo yi mo ni pa mo chi mo omo a na mo yi wo mo ni na kamo siba mo no pa e dia ma ye good afternoon you are doing a great job keep it up my name is Cosmos from Doma me da say Cosmos won so message we used to celebrate them on Father's Day. I'm sorry. 87.9. Hi, I'm Patrick from Somenya. The man is wicked, very wicked. Maa Akos, please, the policeman catch that man, please. Policeman, policeman. Good afternoon. I'm very sad, Papa. Yeah, I was sending me message. Me raho crouch e bebre because ya wama one more so. Yeah, you jump kodama one more. Omuntu sure only the bapani edin face. Come to na. Kasa mama mente. Me pa cho come to na obe 18 years or bolo. Benya 20 and 19 years. Oh no, was secondary school no. And now my last born so was saying 87.9 years. Oh no one. Hey, last born was 9 years. I'm crying near feet. We were money na banche no obi akwafa wo no we train wo mo be man no Sylvester no onya accident no oja o mo wetima me kwafa wo mo na akora no wo stress aduane nti ho ma to ne din se komo oya so sere wade a o mesro me bi nto aduane ne komo oya wai bro papa si ase wo de o baby lightum na ekrom wofo no wanse fo mfre ma nya ne abeka so wadrofo nka etimetimfo nka mama nya ne abeka enkra no kra ofo ne abeka ofo mu bi se o mu papa se mo beka eno ma mi ke yete o sister akwa mu dimyo nam se ma mi ke de kwam na betra na mo form 87.9 na ya ba na mo form eno no pa me na me ka me mani kokko na me hwehwe bi ma wo mo eno ne different yakofie ni anyu me ko amesa ka kokko na me hwehwe mo ma erade was say I will help them with money okay minim the akasa will help them with money no be na okay the akasa will help them no and or say the man is not correct he is wicked I will help them with money. Meaning say the same person and I say we're a different person. And I send him a message. You see my question, I'm very sad. Well, look at his stomach and I make was a quite demonstration of food adwa and the perfume the dins and phone and monsieur food adwa no be can man no be a cameraman. Let me not back up I know swimming to me. Will be a camera the atua swamano. So I say please the man has to be arrested because he is I don't care. But I will help her. I will help her. You dear help anything.
me pacho help no say obi wo mwa bi a wode bo no because me dey or starting here ma me can make me presentation answer because me your ba yawo obi a wo a wode ne na asem ba before then mama yanhwe ne ba pani nsede wo sitie say in fact ne ma me mo ne ho modia enka ne ba pani ni say oba pani ankasa ni oba pa sorry kakra me yanhwe onyi na so kakra kama so otonsuo ana de support wa maame obi o wa kwa tie si abonde 2060 kakra ma me won say the city enso otonsuo ana o de support wa maame wanyi o maame mu wanyi o maame ama because wa hunu kwane a abrantie customer de o maame fa so wa hunu bra wo maame bre ti ababa ti say wantena fie otonsuo bo wa wo bekọ akọ mu 50 cities na wanya bi wo baba bedru fie kra na akasa bi ko be yi bi ato aduade de na hwe oba no ne ba panini wanyi o maame ama wanyi maame na amada because wadwene ya nyamu yare nyame nhira wate tena se nyamma nyina na beye ne a wo ye dia support wo maame se de wo siti ekwati esikro na maame ne makra de nka afa ho be nyame o maame ne ma onu akwafa be ma no ha wo me kunu mu fie no se mi didi na se ebia mente me maame mu nka ma mintina ebia se o madidi ana so o mu didi enti be ma me kwa me ya dade akasa bi ne baaye na me gya ho betina me maame wo se ene me me maame nyina ba be kan bom na ya adwuma na ya dia support enkola no dia support enkra na mpa okay because be o maame ke frame sister ye ne di yo Hajashe nyame etiase enti maame se dia asem no akodru ni in fact me prepare se me catch us na ma prepare pa na me boa because mo case mo ba mo beto me maka ma asem na kire me ansa ya betina ha de ni mo an se mo betina ha na me bebi samo ene ma ntimi amantem ntimi case wo 87.9 but as a drew baby no ha me ya frɛ be ma ni pon wo ka bibi amo atoto papa so aka me hunu sa asem a wo ka no kra no kra bi ni se ma ko ni bi ka be ma no hwɛ kra na aso wo hwɛ wo but the be ma ka ye die oni bi ka hunu se oni hwe ka be ma wo ba be ya dia koda hospital na be kwa 50 cities eja wa ba abeka chem se ya minti oni koda nai adan na mo so wo ba no maka ben kwa ma no wai mo ma pese fa ma ni ma se ye ni anim sasa na wo ba be sa no tie obedi di ho se abom pisa ka no egugu mo so no mintimi ntua in fact mintimi ntua but the menya for now 1,000 Ghana hey ma yankopon show ma yankopon show na be slow odi we baba me yawe of case be say ama ya say yo sanete ya kuma 87.9 FM akuma mu na me ka 1,000 Ghana so the basic e mu kra wo ma mama because obabi se obiska me mama say ya say phone so sam na si wo fe nipa no kra ma onfa binia mumpo because from your 20 cities 30 obi o ha wo hu say na wo friend na onfa because when him say nipa de obe frame sika no obe sere
Enye easy, but nyameti ase bibia be fine. Nyameti ase bibia be fine. Enti me pa cho nipa mienu bi a wa ha wo mo ka se wo mo pese wo mo support no kakra no nipa mienu bi asend message wo mo pese wo mo support no kakra. Enti say nipa me pa cho betumi say why you ready dia betumi e dia fa enya by force me pa cho we dia wo mo ana so wo pese wo mo support no enya appeal wadaroma nti sɛ wo pɛ sɛ wo support na wo a wo ka ye no betumi edu sika no aba na maka ede amount 0245301462 0245301462 ewo TV ne so 0245301462 and 0599814926 0599814926 me pacho wo ka so bebo no o send pe no send you message aka ho se ma ko me pacho me na me di me sika no aba se be ya mehunu na meyi e de free so nti ma ko pacho me na me ka se mebo ano no a me di me sika no aba no na me hu se ampa wo na wo de se sika we e de asend no na yetumi eyi e de ama no bra wo he obetwen because they say say emu akoye den kakra nti obetwen na ye ama nti pacho wo send dia na wa ma mehu se wo na wa send no na yetumi abo an ma me so ye kakra ma me na ye nua ba yi ye nua ba ma no metena se na wi a matoa so okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no am na waso egusu a wutie no sa na ye di endwuma no nenka bi nhye mu de na nso so meya no dan enya ba ne de na enya ba me yonko ba se de tie bia no kakra me wo wose ye de eboa no na ye de sini haw no so ano kakra de ma no nipa nti na enipa wo ho enya wonko a wo de na wasa wo boa ti me boa wo bia wa bra wonim nipa kro no be me na ma me mo ha wie mejo so mako na pom te sen boko pa na so ya me adom me ho ye for me currency ventures Akoma mako medasi 87.9 amami na mema wahwefo ene watiefo bibiara akwaba aba currency ya ne de inupa eye Zahara man capsules hindi heba mixture ene Zahara mixture ene ni G capsules abadwaso na ye dra kefe no Zahara man capsules eye dro waso a o se bema bia unya bi enom ene sen bema bi wo ho a o weak erection ne bema no entimi ensore enyina so sabi se one ne yire be kompam na ne yire ato ne san abosa adane no ayamhyehye woye bema na wo sa wo ha we ma bema mesrew menko ware obi baba emmeka se radio se de waye minua 87.9 adwuma na wo se woye enti bema mesrew so hwe na obema no entimi ensore nyina so pintin emma oba no ani enje a bema me kamfo Zahara man capsules ene dia mawo bema bi so wo ho a sisi yale etete no sisi yale hana adwene sisi yale entimi mani nyina so ewo mpam woye bema na sa situation wei ana wom na sisi yale hawa adwene ye nyina enim se wobekọ adwuma wobenante wobeye dwumadie bia ni nyina agira sisi yi enti bema mesrew pe Zahara man capsules na for ye wadro ukọ herbal shop pharmacy shop license chemical shop bia bowura ho so pe Zahara man utọ duro na obeno no mienu anopa mienu anumre nom toatoa so na se da be ya umre ye na woye wompam ni nyina ebefiri ho bema bi so wo ha ne bema ni gina so but entimi entutuo woye bema na wo low sperm counter edu a me kanfo dia ma wo ebo boost sperm count no a eye natural herbs ana ye di nubra ana ye ene Zahara man capsules wodi ya ne se obeto aduro no na wodi Zahara man aye waduro wenye memaduro na niema frafra onoma na ho tetewo na ho hyehye woni bia Zahara man capsules aye natural herbs wodi ya ne se obenya aduro no no wanom na anopa mienu enumra mienu anopa numre mienu enumra mienu na umre ye na wo ye ni nyina ebefiri ho ye beko ye aduro ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules say dre ye dro waso a eboa bema bi a wate enemu yare bema bi wo ho a wonya infection bi te se gonorrhea syphilis ama ne bema no efon ama ne bema no hi owo so a odwonso a na ne ho kire no wadwonso awie no so no bonse nsofita efiri ne bema mu ba bonse owo so a na dwonso ka ne ntentem
woyɛ bɛrima na wɔ saa situation wei ma bɛrima mesrɛ mɛntena hɔ adura mekamfo de ama wa wonya ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a nsansan wɔnyɛ infection bi te sɛ gonorrhea ama nsansan ate agu ne bɛrima no ho prekesee eti bɛrima mesrɛ wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na fa yɛ waduro wokɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi ɛbɛn wo wotɔ aduro no a mixture no wobɛhwie cup no mmiɛnsa anɔpa na de topa yɛ no capsules no mmienu aka ho aduru anummerɛ so a na wahwie mixture no mmiɛnsa na de topa yɛ no mmienu aka ho mepa kyɛ sɛ wode nsuo no na bɛnom topa yɛ no bɛrima nom toatoa so sɛde bɛyɛ gonorrhea wate gonorrhea ɛha wadwene gonorrhea ama obɛrima ɛfɔm infection bi a ɛtete wo no nyinaa ɛbɛfiri hɔ yɛduroi saa yɛduro wa so a ɛbɔ ɔbaa bi a white anaasɛ odeepoa ɛha n'adwene woyɛ ɔbaa na white anaasɛ odeepoa ɛha wo na wɔ hɔ a na sɛbi nsuo gugu nkakra na pampan wɔ mu a ɔbaa mesrɛ wo adura ɛbɛma wɔ ahemfie hɔ akye yopo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a wafa nnam yareɛ ama na gyaa no sisi yareɛ woyɛ ɔbaa no wate gonorrhea anaa syphilis na nsansan bɛgu wɔ ahemfie hɔ na asɛ gyaa wo sisi yareɛ aka ho a ɔbaa mesrɛ wo mekamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛna de ama wo wodi ya ne sɛ wobɛtɔ aduro no wotɔ aduro no a wobɛhwie mixture no cup mmiɛnsa na de topaye no mmienu aka ho adura nummerɛ so a na wahwie mixture no cup mmiɛnsa na de topaye no mmienu aka ho ɔbaa mesrɛw ɛyɛ nam yareɛ nti mɛnum bi nnɛ ɛnka sɛ ne nansa so ana abɛnum bi wodeɛ nom toatoa so na nam yareɛ ɛha wadwen infection bi a ɛtete wo no nyina ɛbɛkɔ yɛaduroi saa yɛaduro wa so a ɛboa ɔbaa bia ɛbustu menses no ɔbaa bi wɔ hɔ a ne flow no ɛntimi mbɛyɛ ɔbaa bi so wɔ hɔ a ɔnya ne menses na yaw ɛne amaneɛ ana wɔhu woyɛ ɔbaa na wɔ saa wɔ ha wei mu a mekamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛna ma wo yɛaduroi saa yɛaduro wa so a mesɛ sɛ immune system wɔ fam na adwuma bi obu sɛ woyɛ adwuma obu ha ɔyɛ adwuma kakra bi a no wayɛ mmerɛ kakra bi a ne wabrɛ ɔdɔfoɔ mesrɛ wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛkyerɛ kwan ɛno ne aduru a ɛbɛ boost immune system no amoanya ahoɔden a yaleɛ bi abɛtwam a ɛntimi ne wo mbɛdi nkra sɛ woyɛ adwumaden biara wodeɛ mese try Zahara mixture ɛne ne G capsules no yɛaduroi saa yɛaduro wa so a mese nubura bi wom sɛ ɔsa paa ɛha wadwene sɛ ɔsa ɛtete wo sɛ ɔsa ama wode aduane to wo yam a na wo yam nyinaa ɛwowɔ ɔdɔfoɔ mesrɛ wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛkyerɛ kwan na adeɛ fa yɛ waduro na adeɛ nom toatoa so na yaleɛ bi a ɛha wo bibiara ɛbɛyi ne nyinaa afiri hɔ na yɛbɛkɔ yɛaduro a yɛfrɛ no Hindi herbal mixture sɛ aduro wei yɛ aduro nwanwaso a ɛboa obi biara malaria fever ɛha n'adwene so ɔdɔfoɔ malaria fever ɛɛtetew malaria fever ama ahoɔhyeɛ anaatew agu so malaria fever ama mesi wɔnum ato wontimi mpo ndidi a mesrɛ wo deɛ fa Hindi herbal mixture na adeɛ fa yɛ waduro obu wɔ hɔ so a typhoid fever paa ɛha n'adwene so ɔdɔfoɔ te typhoid fever ɛha wo na aduru anummerɛ aduru anɔpa wo yam twetwɛn typhoid ama wo nsɛm nyinaa yɛ hyehyehye typhoid ama wo naase nyinaa yɛ hyehyehye a ɔdɔfoɔ mesrɛ wo mekamfo Hindi herbal mixture ana de ama wo obi wɔ hɔ so a high blood pressure paa ɛha n'adwene ɔdɔfoɔ mesrɛ wo mentena hɔ high blood pressure bebrebe ama amanfo enya stroke nti wokɔ check o blood pressure na normal blood pressure ɛyɛ 120/80 na wode ɛkɔ so mesrɛ wo mentena hɔ ɛnyɛ sɛ ɛbɛtumi de stroke ana brɛ wo Hindi herbal mixture ɛne yɛduro a mekamfo de ama wo a wonya ɛbɛboa wo wotɔ aduro no a wobɛnom cup no mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa awia mmiɛnsa nummerɛ ɔdɔfoɔ nom toatoa so because yaleɛ no ɛnyɛ ɛnɛ ɛna ɛɛstatew na nom toatoa so a high blood pressure bi a ɛtete wo no nyinaa ɛbɛbrɛ nase na ayi no afiri hɔ yɛaduro saa yɛaduro wa so a ɛboa obi a diabetes ɛtete no ɔdɔfoɔ sɛ sikyerɛ yaleɛ ɛha wadwene a mekamfo Hindi herbal mixture ɛna de ama wo sɛ woyɛ adwuma so na wogyina gya ho nipa bebree bu a n'adwuma wɔyɛ ɛyɛ gya ho adwuma na wɔyɛ a Hindi herbal mixture ɛne yɛduro a ɛbɛsiesie nipadua no medeɛ phone numbers ne bɛto dwa ebia na wopɛ yɛn nnuro yi bi atɔn anaasɛ nkyɛnkyɛmu bi wɔ hɔ frɛ ne abɛgye wo so number no so wotwa mu screen no so
0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 yedra eye Zahara mixture ene Zahara G capsules boost obi biara wato bia no immune system ese to infection bia set se gonorrhea syphilis ene yedra ye fe no Zahara man capsules ebo ba ma bia managina so pintin ene yedra ye fe no hindi herbal mixture ebo obi biara owo high blood pressure esichire yale typhoid fever ene malaria fever ubenya bia to oman herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ewo Ghana ha ya tu yenro na pete na koho na tobi na tobi a onumaduro na obeye adanse medase mako na me insha papa nenia bema de ye Africa Racing Ventures akache na abano nya ye ka se omo bua ye nua ba no nyambes no na mede atu dwa no obi opese obua ye nua ba na akua bia no nyamba no na mede atu edwa no na ye nua no bi ka se omo pese wo mo eboa no akua beka sa kakra fa ho na asa na wo ba besu ayana nsem bi wo ho ayana ehame unse ema ne basa na ayana minim se ebi wo ha ema ne boa sika ne ba na ya omo ebekika nsem bi egugugugum na ye frɛ bɛma na bɛma gina so kasa asem se yi a se nyame adom se ɔte ase a wadumfo no wadumfo na se ye frɛ na kasa mini bi na ebebo wutri so mini bi na sani aka wuni bi na adam masuma watopabuo okay obi asuma watopabuo obi asuma se kwa wonan enan ba ah no baba be ka se me ni bi na wuni bi na kwa wia ne enkum ne ehun si wawu wuwu dia ye hun se wuwu ni ho wawu na ne ye hunu kwere ye befa so na wa wo hye wo ba ne ye ase ya okay 0245 0245 30 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 14 62 numbers no egu TV no so yenuanu bi am send me message so mo pese wo mo support no ye de ebo ye mpofiri mo kakra bia betumi e de support no with 1000 Ghana cedis eno na ye de ama no na se wo hwe se de ye ba ni city amonu a utimi hu ni se Ghana na ye de best 1 billion no kwase se wi ase se de o city bia wonu afa ne za wate se de wo city bia afa ne za na enipa na ye ne nam ho no unso obi nam a unso ye kama na so o kane hawo de akere wo a enka wo de no bebu na de ketu e na utumi chia obi na babia na ni da babia na adwene ohwe wo pa o babia na adwene na kuma na eda no e chain asem na wo kan enti enipa bro enipa bi no mo bre papa nyame ye wadomo a enti numbers na me dey ato no nti so person support no obetumi support no ye wie ya we ya dey anche so ye ne ye dey ama no na o dey asoso na dey o dey be no wa ye ntentem e dey bia mankura na kusuku akotuatua ba ko no ka na o dey bia ye adwuma ye twe ho abasisia na bɛrima ne pamadeɛ ɔyɛ high tension ase abetu omu nyina ntini nneɛma a ɔde pɔpoma nneɛma bebree ba bɛgu dan no mu dan se ne wum yɛnkɔm ti nkura yi nyinaa da abɔntene ne baabi ma nkura yi nna na da no ba hɔ no mkwasia da na abaayɛ ai wo dia mesire nya abotre meye bene na nanam hɔ no ma nyi so ɔkɔkora obebi kakra mpo amaye ko 50 cedi
na we ka banku am na tena se na musa no aduane ma ne di ye den e di akrokro yi se mama wa se woni yire o wale fra na wo ma ni no ma be se kwa mi ko no aduane do aduane na mo ye so ba mani bia wo se de be kwa mi ko se aduane na mo ye no mani bia mo mi di na me nkwae na me se velo nya hwe yi banku no ba ko e ma no wo tena ase ma me na wo so na na wo se ni na na akua ọsọrọ na pa wọkọ ekuya miniska de nya abotre wuni ebi na me se o miniska minini di akasa mini ana so me na netie minini di akasa ntini di abema wiska ntinya abotre me se ni di ansa di wiska na me se leader ba san di wiska o mini awo enyo wo de be ma because me yale da ho mini am o mo an bi o mu kutakuta me be ma no kwase di obla me so ni esi an first no na mini awo de kwatonton no ma ukurum se se awo de ni ho ensu na nsem ni be nkoso a isuo ya adebe china me da ho no mo se ma agya na me nko me nyeska ma nko yi nko school no edan bi da ye nche ho no mo so mo de gi 20 million na me se customer ene wo dan na wait me no for ko gi sa dan na allowance because we see aka 3 months ko gi sa dan na allowance na me fa high dan we no e ma nkwa na nkwa le da abontene wo so de mate ade achi ye me frɛ no na we kɔ heda ka kyerɛ sɛ wɔsi efa akwa no nkoji nti makodu wɔsi me ba saa ne nyina dwo Akoma ya nti hye ezie manka hwe ya nkyerɛ ye ɛbɛn so ɔmfa ma han na nka ɛbɛn ma nkwa no ntina mu no ɛno so ɛna nya abotere de mɛkɔ ha de mepa akyerɛ me nipa no bɛkasa ɛna mepa akyerɛ me sɛ wo pa me kyɛw sɛn ɛna ayeye mama ti ma asɛm a mede baa ne deɛ di nyankopɔn na na bɛhunu no bɛna sɛ deɛ ma asɛm a mɔbɔ ma asɛm a ɔya papapapa me nyɛ ni gye me nyɛ sika ma me ma nkɔ school nyɛ sika nyɛ adwuma ɛna me so sa me de ka dwane dwane saa hwekɔ na da kokɔ na me ewu agya me mai isa bede baa mumu ame akoma ma asɛm fo me tie mu da bia mumu ame na ma yɛ mɔbɔ Akoma FM 87.9 bɛma ne di pa de sɛn ye customer kodwo wusu ansa na woto ade na wotato bia wo de tu ne di customer na oye adwuma o magazine enti magazine ho na mo de sɛ di ne ma otonto ade o magazine ho oye fitani oye pump ɛho adwuma enti ɛne sɛ bia na wɔtɔ aduane na ɔmɔde saa customer na ɛnani nna nyina wo da so yɛ adwuma wɔ magazine ho mama asɛm ba ko mu penuo so me ne nkora ne te no bi a me kokoro mu no yeso osra ho ma cheche akokɔ no da fefa nkora ne nyina ati so no de kɔ mu fie watafo no makotwa akokɔ no to penuo so magazine adwuma ne shop wa no wagye Akoma FM 87.9 hello Nsem customer me mo ha Mechia. Okay. Customer, me pacho. Me ne obabi friend na nakuya ene di koma wiai. Woni mo no. Na wutie dada me boa. Na nakuya se one ware aware no me ma ba ko bi me yesa binti ankoso ye amagu ba se sei enkura no a e ba ware bi no wuti wodi hwenkura no e bo wa na wotwe brother satensi na wodi ba ama oba obre hie ha ene kure bi na se na na ka no okay hello me pacho mo asomara ha na kasa ya petre se obi ya ba house e friend na nakuya woni ne wo ma me ensan koda no wo hwe wo mo embi kura nan wo hwe wo mo Akoma FM 87.9 ko yo wo so ansa Papa me no na kasa no me si wo da bi se ya friend na nakuya o si woni na wo kura nan awade no egu wo shanko da no eye no kure no kure me ga ko ni ere ga ngala enya no ka che mi mu en kwa ya wo fa so no na ye hunu ye obe ye trofo obi ore me se ma ye hunu kwa ya wo fa so shanko da no sika wo de ba bosome na wotwe sai na wo de ba na ye na ni na wo na share de ele ife ja yo na juma ko na juma na me ne 87.9 na juma me ne ka me na me ja ba aka me ko ne ko bia
Agria, you're not Ghana for be as well. And I'm a grandma now, happy birthday, Namen. And they will Ghana for ya, dear. Emoji nipa so Ghana for Virginia nipa. Hi Marco, I don't have money, but I want to help the woman with this small money inside. Or say I have sent 100 cedis. Janet Bempong, I mean Yenya Bakonso Efikasoa, or no so Marco, Masando Bibi Kakra. But don't mention my mention. Why you been to my mention? Because we and your plan thing. In perfume, nti nyame enshiraw. Osema akomi wa 20 cedis met me asende na 10 pesos okra e beji di aka. Ose that's my widow's mite. God give them destiny helpers. Destiny helpers na ewo ho. Ama beji adwan na efa we kakra eto aso Charlotte bisa Charlotte nso asende bibi kakra okay, Vessentia, you Vessentia, Yame, and Shroud, Papa, and obviously your friend on Chris, baby, young baby, Yami Shroud. I won't hit match, Momadia Pebby and Nedia Yao, and now my Yao, and any Pediana Mosria, Pebby, never tarry baby, I would take Yanum. Say, I won't go to a drum, Waposo, Quetchy, and Abosume Subun, and some woman, what a yawa. Where the Bretia be, why plaster never function. A backbone cranka cranet to Yana say, Ediama, where a plaster one was swa, Wamadiaba, a drama, so cacadro, ginger womb, a first to cry herbs, and oils, a hood in a ebi woman, a bois, a 2 yawa say, a mother sending what the home, new type of furniture. Our Cab Royal Pharmacy, GB Lifeline, Willikins Pharmacy, Chris Pharmacy, Afei Otafonso, Yebenyabi, Ewa Wafa, Kisi Chemicals, and Crying, Farmer George Pharmacy, Palace Pharmacy, Ducat Pharmacy, Tribe of Judah Herbal Center, Takrade, Eyabuakwa Pharmacy, AA Mensa Pharmacy, Cab More, Kendix, and Afei, Shanek, and Knox Chemist, the whole in out when it's a one. Yabisa, Amka Hit Patch, now one me and Famam. 0599 991 149 0599 991 149 Afei tap send elswaba pa e de amado fo no a mo UK Europe USA and Canada no adofo na e Ghana ha sei no ene ye mre ho bie mo ntwen se wo bi ba Ghana ansa no amane e na me po bia ma ni Euros no ma cities ni ade ni nyina atwam ene de tap send no mi aso a peprawo na chese sika no alande na de kro no e de eye wo man Ghana mo no yetumi e de aye eno ti no ba modin a se wo betwem bie e de ato phone so do ani kirem e wo App Store ana Play Store no atwem e de ato phone so promo code ni akai se wo de Akoma Ebeshem Ebana Sano bonus bebre and penny4 SI EDP so na 3P garlic mixture and so we drama so de na bomodin apebi pa no nom said e be ya nkwamo ani asrafo na woni padua mu no immune system no bra no won benya hoode papa e de kwatia yade wo ye ba na kwafichire wo hunu ma so ne ma nkwaye so hono wa fichi kuro mu no wote yi anansa sa wo de no kra de ha bosumi we eba bosumi na edi so na ate de afa so ya 3P garlic mixture ya garlic nko akroje nti sa wo kwoto ade be mu ahunu ne ya garlic ashen so de kokko ene da ho e woto mu ahwe ho epaye eno ho asem ena beka ne apabie na pressure hodo ne nyina ente so enfama de na koma gye ne hwehwem ene de ogusuo ntentemo so ema ne nsa enka bi Piwak Naturals ensa no adwuma enim 024892 8824 0248928824 Ribi biscuit and so aba M4 Foods Limited and a diaba the papa great eda ho chekura no a enam sade wo mo asi ayo no ni tin abrebia great the papa pam de wo bebodwa na wo pe snacks ye kama ede asoma ho se ye yiase aponto afa akwada na woda no bomodin apabie enam sa hoode wo mu ye kama papa ede ne bo no so eda fam afa so mu amoye supermarket and stores ahodo na afa de abadwa so de muntu mu so pa na muntu anam sa wo tone a tem ehonfa so so edoson 0266 8303 0266 8300
0266830003 wofrɛ etufo buomu wibi biscuit ubenya bi na wo so watu atom home sweet cereal legu mix ayatom brown wanwaso ene Ghana heya no no ye no wo mo de mo ene wheat ene so ya beans afrafra kama de hwehwehwam wo saka kra bi di sigya so na etu bebre eso abusua ne nyina so wo bi a wo abusua no ma wanya bosom nsia kro bi abetumi adibi eno te nkwala di empanifo so di a obi adi enyamu ahoden de cholesterol edo so woni nipaduam no eya abomoden a na di tom brown foforo ne bi ebete so kra ama nipadua no ade ne ho poku trading edum pampa so afei edum pz k wabu akwa ofen so tano so ene atonsu yebenya home sweet cereal legu mix tom brown foforo no yebenya bi atom 0246697358 0246697358 Grow Fine Herbal Tonic mojadro nwanwaso ewo adwama so ebeboa o papa ma wo so body no etimi anyini fan na nsan wo ho ayefe wo senyame na aye so na hye ne bag nso ho Grow Fine mojadro no a ena obia eno no mbie ema ne mema nyina ye no ma body no enyini fan infections ahodo nyina ebesia no de amam wa fiti kro no kwa ya na moja no sabe eba kakra bi anasa wo de no blidia na aboro so wo de no ya wo nko na wo tie wo bo no ma wo kwone na so he na krokro che no sa wontimi na ade be che no ayi say ya hodwo Grow Fine mojadro bomade ne pa bi enonom na muama ne paduan enyini kama ba bia ye to bibidro anase enu de mojadro aba emene kora de chese kwa ya asabia kora na doctor fo no twro e de ka enu ne ho eno ti abre bia wote se ka ne twam aya bomade agina genum yensa enai enum ensia fese wonenom na ne paduan enyini kama 0244 596 532 0244 596 532 Dawood Herbal Hospital and so Emma enu papa Dawood 360 capsules ointment and a herbal mixture wey enu papa de ade 2 year wase no Dawood 360 capsules eno de ya wo say sisi ya de anasa saburo sabre ye nsuo ya hyase yi ne tie wo bo no ma awonti ne nwuma gine nyina akadem bomodin sa won sabeka Dawood 360 capsules ne ebi afe ointment no so ebeboa na ba bia wote yi an wo de asrasra so na etoase e de amaw Dawood herbal mixture eso betu malaria se utriti ekona babo sumi bia utriti malaria bomodin sa won sabeka herbal mixture ya sahweni no ade aba emonten so beboa na malaria ne nyina no etoase ama wo so watimi ade ho na hye ne so wo ye ba penfo wo makoda nufuo anasa koda wonya nyamficha no edumiensa no ya bomodin sa obetwe ho ade afri ho 0201681717 0201681717 Free one no sway de na ye de ni kirem e Bell Park wonom akache wo mo de tissues kama ne kitchen towels e na fe so kura no ba ye packet tissues ahodo bebre no a wo mo de aba adwama so ne yesi somre just perfect and am say we de kama wo bia ebe hia bi e ye tea rose e na wo hia ye ahwe hunu say Bell Park de na wo mo de aba adwama so no e no bi e na abeto na am say wo so mu a eda moton wo de siesie ho a kama bo so me so na akwa fichire na pa de bo ya odin a bo modin so be pe tea rose bia Bell Park edi abanom enam se eda moton esanso chinsuo ya betimi aboa pa e wo bra wo bu nsa no mom afa so kra no wonom eti ro no bo modin se wo a wutu bia ton na bre bia no bema bi awo store ho nam se no de wo ton e kontem papa Bell Park esanso e wo kitchen towels a emu odro na wo de si jade a eche dining table no so ya de si ho na we no wo de pepa enkwan bomu no e na afa so kra no oye wayira wo de woni nyina free ho no ma he wo wi anu asa de anu nsuom no asa posam kama na wasan e de apepa no nte wo tokro edisi wujado ho a echepa ansa na sam afa packet tissues no so ene de handkerchief ne eja yusu edonti wonya Bell Park wo mo packet tissues ne bia na eda botomo purse no ba bia wonam bia na eka ho efifre no nwunu wa na de apepa kama na bibia koye ede ama dudu atuo ya friend 0551 144400 0551144400 yame insha papa amasapon ena yetene nkano ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a eno asugu so a wutie mabedwafo ebeje adwa nyamisha yenua ba Janet Bempon Cynthia Nkonoma Rebecca Tachiwa Noah Akowa Fozia Charlotte Bisa Bako Volta region my name is Becky from Volta region. Please, I'm sad for the woman. Okay, oh yes, sad. I don't have money, but I have 10 cedis. Uditi America say, yeah, for no be a yard, and say, and yakasi, but said you almost
enya kese but said you must see just ewu pepa no so obi anko ya mbroso ya minshira mo papa ya minshira yo nya ketewa obema onu na nya kese a obema nti san ketewa na omode maye no ye fe dodo adwuma be ne ayama mo nya minshira mo wate nya minshira mo 87.9 Christiana papa enfa emame na Pastor Julius me eye mabreho se papa ti ase na obi a wo ye ni bodwa na mawiem send 10 2010 ye dia ma wo yira ye adwuma hwe nkora no papa ti ase wo mui wani brade dia ye me ya wani mu shame to you eye me ya se ya kan Ghana mema na ya kan akwa we ya kan we say jina hokwa na yesem e wo so omuti ya short on by one ne dwen na hankan Jimmy pa ye di tena wiase akwa we number 1 wonum kasa nye de wo so awo say ye dwa wuni ten won sa mra wo ase say ye de tete ye di twa efu man say ya no de ye ma na wo magazine hono sa say ya azabi ona na mo fafa ma wa we ya de no be ma hun say ya bra gabi insibisi wa na madi ya rama da bia yesu rama ya das what ya ba no wase ha wa bra gare ne bia wo bepa wo hey na mi shira wate rama lunch na o de ba ko ba no de serve lunch no ba ne ko ne rama cassava fish akusia se banche fish akusia da so ma o mpe we na apede rama ye nya o ma wo maduane die mu mutumi ba bo adwuma rama was here ya rama o kaza traffic mun kona mun ko tobi na ene mo de atemo pressure ya manya misha ma o unya sika mo ma hwe abante wo tatum we na sesen ke buni dua kunu we ona sesen ka boy bra yo bo dua chiche mu yi we say o fata se dua bo yi ke buni kunu cause we on fata so odidi dabi no de bia me kama yete anya se ya shada so dollar se guye dem but at least me so me share kuya ni musa kuya ade mo die what is it untumi but kasadene adintie ni economy ni yero titi asundwie nipa esene obi na esene tensis ma bi ni so ya tembe ma o hwa nsa nipa wo yere wo ma so yo ban so okuru wo ma eso de ba enti ma enye sabio ohia na o kasa kro obeka ba mani ba ohia mo ayemo a etobi nkasa sabio ena gina fon so ena minni bi ne menya de onni bi ko wie firi waso sifie bra onni bi ko wie firi obusu apeni hola fa bra ado obi onni bi obi asma otopabu onni ko bi atopa eti abrabon bi pini na ho kira ba so ma eye kasa enya otoja ena minni bi yen kasa sa bra yen kasa sa na nya kasa ye kamani pa bo ye ni na de wo ye obi mpopo aboko na mwa ona mwa ma se we de ye ho don de ma mi na ba na je se ono amu se be ma na ona we no pe mo ho na be bo han tan se ho na be bo adwuma kra wunya bi nya fi se wunya adwuma ne ya o fa nhwa wo ma wo di nsamfu adwuma so wunya bi nya ya se na wo kai se adwuma nya ko se adwuma sa wunya bi masra donya me na ma wa odi be di mu asem na wo me ma be ya do me do sister ye chi ma wa for mo se odi min kan na menim se duru no de ye wo mo se de on chance na form ma na me kan se na me to man so fo we kire se emema ohiamu osuomu wo mo so hwe mo yere no mo mo ya de o mo bo mo de o obi so ya ni kunu ma na aduane na pa nwumra so fa na nya ka obi je na aduane na o hwe nkwala no on se ahonyehi aba beto nti se wusu nya okunu
kunu te na ukunu ehwe o mama wa na bia ma asema make say be ma na wu a nkwan ka won ka say me ku ewuntimi hwem o ka be wa de o pressure na ka be ma na chiri na ka ba wo so ti say ukunu ti ase no o yes ade no ma wa enye wadwe say eye ni responsibility and master friend need ma no omo hwe ma no omo kura ntimi mfo omo yede no mienu o because adwenjure ne do so no you responsible no they are responsible to talk for ba fofo a so hwe no nti hwe ne resources are on to me na bo mu na fefe fo yo mo do so omo se du omo yere no maako omo ntumi ni mienu baako pe odi baako pe no wada ontumi ni mienu because adwenjure da ho ne be ma no sore by high what omo no is omo hwe omo kunu omo yere no ndi ma mesre we afanu no mienu bra yi sabio onhwe ne yere hwe amane ne osu a etwagu a ase eka da osu ena oni sara yi ya mo ba ha omo ani bi o nyame amom ma se se be ma na on sa etuo kese nyame mfa ntwere ma enti so oba wo sika se de kwa na ma onu nkwa na hwefi a ma still anya easy ba se be man shede ni bi no na hwefi a o mu se press but otimi manage ya nanka enti ya nyame adoma chede o de dom enti sa mema no eni ho na begu oba nso ma anya mre timi de metu ma o certificate no ye de ama mema amaye me de o mawura ma jeme time nya so for kabi wenso kabi some de boa wo ya time ye de ama wo ma me the Chabe Sanjis Laundry Services on the Esimi Court nya ma Christian service watch ya nyami shirama Ghana ma wo be kwa ahomache ye ma menom omo se ne 10 CDC ebi sole 4 ebi sole 3 ko hwe ho omo nyina fefa wo mo ho ko hwe wo mo na se omo de ahyehye edwom omo socks ne ho ahwan de ahyehye wo muturi ene omo nsane ho ko ne ba ebeye wo mo nwanwa ebeye nwanwa eni abema bi friend Kwadwa Asare nso asende 100 cedis yo Kwadwa Asare nyame nhira Kwadwa Asare pa ye da se wate bema nyame nhira Father's Day no ye hu ne ye kan say obi si won ti ase se ye di Mother's Day more than Father's Day ye bedi every say de wo hwe mema we ni mu asede na ye se ye nye na ye ni ye bedi ma de na asere mema de no enti o mu nti ase si ye bedi asere wo mo de no ne ya tonta wo de agu wo mo ho ne ye de abesiesie wo mo won ade ya se ya de ye oba obe ye suan no woni nkola ne nyina anidi ne wonu mu asem o support ma se ya re ha maami enti se ne ba we ya anyere ne ho ansore ya anka nkura nyina nkomo aye dai nkomo nyina aye basa na wote ho hwe wonu mu asem se mi ni biye no mi nkowia okura de wo wia na wuwu a anka ye mimi wo bi wo wia na wuwu a ye because obi ansoma watopabuo obi ansoma se be won kola ne guwo ne ja wo mo ho ma akonyame hunu ne mobo no nsa kira na adwene no me ye de sese wo ye wanya a obebre efise be ma se de ne waja ato no evangelist mame minchia emema o mutifie no mu hwe emma o ma hu so ma wo nti o mu hwe emma na minhira wo mu na o mu kokenkan Ghana fo no minim se papa wo mu kan ne kan ho se emema dodo no ti mesre o mu nyini din firim na wonya bema o mu nyini din firim na yeso nti ye hu se ye ne ya hwe fie ne ye hwe emema no ye dodo ye sei na uhe we nyina ya kan na fra nipa Akoma kan na fra din kola nai abati asifo asase so say bayi na ho twimi send 10 cedis na ho twimi send 20 cedis 30 cedis grand nine na magazine wana wotu kra wo se winya adwuma nye no kra in front bank say you no design winya adwuma nye in front bank say anwumre no asa na wo mpon no we design kaska di fifie kwotena ho ne de ode be ko no eye sai na mini bi ne nyaminti se wo mamu nyaminti
yɛbɛsrɛ wo nyaminti ma ne banku di ma ne meye ko ba fie wa konko sa ba di banku nyaminti ma ne banku enu kwa na hyi makoma no sɛ ofiri wo sa ba fie na mo modua ne amudi na ma sa dia mana di enye ma ne ehuma bro na wo so agye di once sama dwenya mi no be di papa sɛ once sama dwenya once be di mobro wa fo na duane sɛ me kɔ mama duane ne bankura mu di mama be wadi awurade okay yɛbɛsrɛ okay yɛbɛsrɛ ɛma no nso asɔfo maame fo ne ade no mumu kuru no mu ne o mu brɛ o okay hwansanfo bia o video yɛsɔre anɔpa yɛyi wei yɛyɛ wei asɔfofoɔ bra wɔ mu brɛ asɔfo maame fo bi mu wɔ mu kunum kaprɛba mission house efiri wonsa na abehu no efiri wonsa da asɔfo be free ho no efiri wonsa wa na abehu say yes ɛhyɛ bɛka ho sɛ jibi sɛ baba kyɛn ka ho asɛm so wɔyɛ sɔfo nti ontumi nkasa ontumi nya hwee no ade ho saa unu sɔfo abrante kama ko sɛ sia no abo akokora pressure sɔfo ma me de ma ne fie obi na asɔre agya ne ma ɔkɔ pressure ade sɔfo timi asoku pressure hwɛmpola yinya university otu owu mu no anaasɛ ɔnyɛ sɔfo ɔkɔ ɔnyɛ sɔfo mpa kunu asinkete hwɛ wo ma ɛde ama nso wu mu no ɛkyerɛ bɛka mpola yinyini ya da bia ne mu yaku etia papa yi okay ɛsɛ ɛkyerɛ yɛbɛka ho asɛm pa ha yɛ akoma 87.9 FM yɛn nuanom a mugu so a mɔboa ɔba nana akua me yɛpɛ adwuma bi ama no atuatua ne ho aka no onyame nkɔ so na ɔnhyira mo mekɔ so ahyira mo mayɛ adeɛ ɛnyɛ easy saa ɛnyɛ easy saa numbers no ɛyɛ 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599814926 Abapa ma memo ahenwie Richmond Herbal Center Kuafo nkoni akuafo seminar the miraculous nku and seminar what time meda seni achi etefo ni ahwefo abusuafo Richmond se wadaroma ope herbal ointment etimi tu yawase anase herbal soap etimi etu hunam kankan ene ensansase efri ni padua ni mu a mepacho samena ba akopɛ ni nku ba akopɛ eye akuafo nku ene ne samena ene di sa adwumaso no nti herbal shops chemical shops ba bia befa bia no okwa wo se mama akuafo nku anase akuafo semena memfa nko dware me ma me ankasa memfa bi nware se de be ya honamani ensansa bia ajo already aboso no ebetu ase ma ready no aye kama na adadin bon se ani no atoso ankasa evise ye ready ye nsire ntu kwan ti wo so de no obo ho ban se de be ya riche bia no emegu honamani nti de pimples ni acne age afa nanim utim se nanim no dark spot nko a otin we ne moja ho a na ewu nu a waya nimu ade ni ntimi nko ema na fono ni nanim no entimi nye smooth na Richmond se men kan cho se akuafo herbal soap no fa bi dware uwi aposabi ehuro wo nsem fa ye baabi asa ehaw ne wo no saa obohu se eni na wotwe afei na de wani ma abobɔ mpomponya ni nyina no efiri honom se de bɛyɛ honam no eni bɛda so won kra na kakarewre num ne ekro ne eyam no tototo mo ho a mansanka akuafo herbal soap na entimi emwaw ni titru ne saa ekro na edrodro nipa ho a ede emfifre ne pampan ne nka ba ho no abusua ya na ahomete bo so obi atwa ne kaba wa mu pa na na chi adrodro ebi okra na ye sports na emu no ase hwane we mu nyina ye nyoma bi a eha honam ma honam ani ndaso Richmond se mansanka akuafo herbal soap fabi extra so na fabi jare etu emfifre na pampan na firi ho afa nu achi no etumi adaso wonoma omuyi a omabodwase ensani ni bitimi tugu ho obi de so egu ne kwan achi aso otima na abansuo kakra ho na sawu wo ho na san keka ne ho da bia bo so de ade white bi atwa ho ahia obi kra ntimi ho ade kro Richmond say akuafo herbal soap no ene ye de kontia sa haw no se de beboa wo ama wo na mani no etimi atoso wabodwese na ensan gu ho prekesen no bonso wi ya na blade fifa so abonsa na etwetwetwam na emoja eba ebi okra na eya akre na aba betare ho Richmond say enha ho kra akuafo herbal soap ene ye de tu ase de ho keka ewo ni nipadua so odware no de afen ato ne so anaso de ato ne ho na mani na odwisa me pato Richmond say enka ncho say
enyu so samna bi aka akuafo eba sopo ho na ntu saa ho keka no emfiri ni paduanim na afa ohun ntimi ntɔw de ne to asensansan de na sirem ho no no ayetum ubon say ayetu dark dodo eni kwan say yesa ebi say ɛhɔ no ayebisi basa Richmond say akuafo eba sopo no fa bi dware sansan na ate agu to ase ho nyina no wodi bi asasra so sɛ de bɛboa wɔ amana afiri hɔ no makɔ na afa oto no watimi so ɔdo safa ho watimi say correct pa Richmond say wo menstrual disorders na so ohuna mane na da bia bu nsa ɛya wɔ hɔ a wɔse fa akuafo nkun no akuafo eba soap no posa bi wonsam na fa sasra waya ase da bia brebia no sɛ de bɛya abosome ne so a ɛhaw no ɛbɛyi afiri hɔ no ɛde ama wo ɛntena ma menstrual cramps no ɛnjo mo so sa ɛbasa na aya ahomete da bia na amafo ɛde wo check calendar rich was me kan chow say yo wosisi yade sronko wo yɛ adwumaden utu form wo yɛ banka da bia wote hɔ no ma na sɛ wote to so sa osisi so sisie ne ya wo ya ojo ho anya ɛyɛ akuafo heba soap fa bi bo nsuo mu na fa horo no bi sa osisi achi na ntu sa haw no ase ɛmfa free hɔ ma wo sɛ de bɛboa wo kyesa wo honam ne de ɛwɔ sɛ ɛyɛ akɔno na ɛkasa ma na ɛyɛ sronko na samna edi sa adwuma no ɛyɛ akuafo heba soap baabi bia bɛbɔ awura bia no wo se ma me Richmond Eba Center for akuafo Eba soap ni bi me mfa nko dware na me honam ani no ente kama afa ye wi a enku anase ointment a etu honam ya ase na damu soronko na esu bi maada ene akuafo enku de enti ade akuafo enku ni de munim dada fi se akuadwuma wuni ahode a wuntime nye wuntime nkontu usisi so embo nkofie ndua banche ne menkan a enya de akua no betimi aye na abawie na asori utimi sisi wutini mu antene watimi so sisi ne ntimi ngina so ye Richmond se mam sanka akuafo nku na entu saa yaw na abetena sisi na chi no emfamfiri ho mawo entu waposo baabi a yaw ya no na wodi nku ni bi asrasra so sade beboa na etu yaw na se to obi wo hono ma sasabro na ewo ne so tini kotodwa ne da bia na baabi ahonhono na yakoko obi court yaw ewo ne kasa mu ne kotodwe kasa no obi kura de ne ye hebon no otu ni nan abetansa ayeka obetwa na ni no obi ani ekyiresa enso na sa bones no emu ebo adoma na edi na kika kasa Richmond say wadaroma enku a etu hunam ya ase no eye akuafo nku mansanka bi de owati paye sronko so enkai so obetobi se de be ya etire no eba obetena faako no penso bi abobo na wati kakra de afa ba bi aya wo ne wo so na eno so no abrenas na etu ase se de be ya etipaye chenchenche bi eba so a wusu tasi abonso wani no ase eye go form Richmond say yen kan cho say eye akuafo nku ene ye de etu ase honamaya aposo de sasabro asoba ewo ne so de na chibramo eye ne ya obi ho si ni tirasesa opejaniti afe na ne kon no ahange aka wiem ebisa ne kon no entimi ntan ne na nkampese atimi aye bibi opeso otoko ache kura na entimi nkon na chibramo ne ye ne ya obi na chi kasa na esa hotia ne de friend spine cord ne de no eye ade a eha ne papa Richmond se ma wonsanka akuafo nku eno ne ade tu sa honam ya na se na aboa ni padua no ma yaw bia betena widie ni mu ene udi asia ma honam mane no mepacho ma wonsanka akuafo nku de ade tu honam ani sansan bia no so eno so ya akuafo heba soap mansanka bi herbal shops chemical shops pharmacy shops ye ton sa herbal product wo ho a odi ewura ho kwa ase me per Richmond Herbal Center for akuafo nku ene ne samna kotobi na fadi sa adwuma so nyina na nipadua no ne ho entimi ento no abusua de Richmond ka chord say wonti bibia se a no afre ne number no Nemom upe bi ato a crisis the answer I wa oda project kakra no e water crowd on sabeka bi entu bowra Kings Walk kakra na naboache ho so a ubenya bi ato numbers ne ye 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 0546 846 Richmond Herbal Center say ma honam ani nkasa ma na fe tu honam ya ase efri ni padua nim se de be ya pomden won se mama pa no ebetimi akonkan ede ama no wanya awede ede akwa akodi udwuma busua de ya kan nyina ne se ubora Herbal shop bia na onsa beka akuafo nku ene ne sam na pebi na emua ebusua no ba pacho mede esi ya sei nyame enhira papa
Ahaya Akoma 87.9 FM channel so we mami say Josie fashion adawromenti na enemenya atade e de ahye kama yi Obapama Mommy wo de fa mu mami Health Alert Clinic is if all saya de ne brain na won to ase kra emfama herba ne organic products one come emfa to all saya de ne emfa woni mfidudu a edi e wo so wo de bomodin a to gidi na mo ne fo ni echem ya de ahodo e ka ho saya chronic diabetes afa hypertension stroke ya de watansibrete bia na ne fa ayetitriti cholesterol no e ya buru nipadua no so a eno so bomodin fa woni echem dia wate wono man nantabro ne namuro mu ne ne nipadua mu eta hyehye no so Health Alert e wadu papa wadi etu ase yade bia da last stop Health Alert Clinic Madina Kaso apokuase ashaman na takra de 0242 518893 0242 518893 ni what Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Ninsanu adwumanie wonom ehwe nipa nipa de ne ho ade free yade bia ehwo seye ovarian cyst afa fibroid wa himfio na nsenyo man hyeda nkoye eno nti chairman ba na wadwa anasa chairman na so workshop no ne man nkoye ahi akaketekete low sperm count anasa premature ejaculation nom ane ade na egu animu ase a ene munyina ma ne mema ne nyina da momo anaye na mfo ani chem Dr. Nimo na kachem afa kidney ane cancer cases ahodo liver yade ni nyina yade akase akane no yete ho asem anache se ya hyase nsamanse ni nyina da enani what scientific e ba ye no sa yade ni nyina da aye simple kra a doctor for ni scientist akukudam abere bia no wo mu hua de e de fa yade bia e na yaresa ho no nti yade no wo de kwa se de tie bia no wo mu onura wo mu ede to ase wo mu de nkan eye lab ye scan ne afa so kra mfidi akase no yade ka de bi hwehwe ni padua no ansana wo mu ede nro account enkran cha ne so se watchne ya wo doctor babe piemu abone sesen e won crime eno ti ya wo da bia e de kopem da memene da doctor nankasa e won crime na ataye no e circle photorama wonom e wo gold filling station no enchen ho a wone Ernest Chemist na edi enhwe kumase e ya tonso wona ko wone adansi rural bank no na edi enhwe 0279087687 0279087687 oba time bia ne opemfo bia ensa ne so se afei ene wa wo from wo pepad e de asiesie ho anasa afei na utam no asom na abekwa wo so de pad de ne wo bia agya tumo midwife for se ye wo ba use infections bia mre wo no ye fra no Eve labor pad e ba ye nche ne so se de ade hye di ho adanse no agi se wankasa wo so to bi na eguma hodo mienu Eve plus and afe Eve normal eno to oba no afe na abekwa awo so anase awo no akire no bomodin so be pepper di bi na de asiesie ho 100% organic eno to di siesie ho a kofa how bia say infections emfa mrew afe eda moton kama ne bon so eda fom eno to dudu atu ya no mafrekuma se 0550 000990 0550 for pempeni for ejoso Alaska Star Enterprise eso akrania mapapa et say wallpapers e de frama no ne e de aba eno da nchene a eba ne say bed sheet de fe afa blunt curtains original curtains bar TV strips light airpods chemicals waterproof chemicals and stickers nyina wakra e de free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden wode aba eno te wallpaper wo pe bie e de asiesie store num container num afa TV studio FM studio dan bianda ya wakukuru de asi wa wo pe stickers a efe ana fe wallpapers e de dwuma no ya bomodin afo ni chemo e wa Alaska Star Enterprise etu fo no so amope bie etu e de agumu store mo no ya na modumani a chemo e wa Alaska nchenam so we hwe abo no so kura wo kotone amfa so se ya bebre eno ti kumasi edum Mrs. Anoche Plaza baby a Prudential Bank na wono a e ho ne hwe Alaska Star Enterprise e kira kwan 0268 41 0268 419596 0268 419596 Quick Credit Investment esmen kancho se afia yesimu ya ye kwesa wotena ho na wa mpebesen bi ampedwetra mfa mi adwuma de ne wala abomodin a ade sani twaso na frɛ Quick Credit sesi ya na won ema odwetre fa bi adwuma wadwuma no wa bie bi na so na nsa usika sem no kwa na ekofom a won be ma usika e ho dwo na de ahyem afia ba adwuma ye fo ankrankra adwuma ye fo no obi bia wo hia besia e de asort emergency bia da e Quick Credit Investment wa mo besia ba no times no e da boko enam se we no collateral se bia ne mu ntwa so mi savings eno
no Ghana card na ya hye ne so say wo mo to me nyina da o man Ghana sikakrabia ba time Bank of Ghana and am mo lines sa wo mo adidi dwuma 0596920833 0596920833 ahunka hit patch aye plaster won so eno ti abomoden na won sa enka de pa na ntu ya obiara ase emfa emam wanum ade aba ba bia wo bia sa won sa enka de sa wo kwa fichira wote ya wadwuma dindin ti na bre bia na honam eye oyanom ya ma won sanka plaster de binam se wo mo ade oil ahyemu makakaduro na fe cinnamon nyina helps eka ho am eboa etu wachiri bremo honam mu ya na fe kra arthritis ya de no ebetu ase ede ama kofodua eye Eastern Chemist Chris Farmer Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Pharmacy Owusko B Macdo afe Max Soap any medical side bi wo hom ashama eye Ekus Pharmacy Create and afe nkokwo nso kura mu amwo nkokwo ne de ya na mudi mani achem e wo Ma Mercy Information Center Osino eye Kwampam Pharmacy wo Kumasi a bra Akoma FM ye fie ha ya ne bra bejo de 0599 991149 0599 991149 nana ye bi eso eto sadia from say spiritual problems ni nyina hoho mu hawo say ye dwadie ye bo dwetre na hye wo kwa wade acha afe ni asesa nneoma che say nneoma ekoso no wankasa tena se atim sampa nneoma nkoyie ahohom ni ditia wo pa bo wone na ebo ananfo ni kyeremu e wona na ye bi na kache eyedua e na obi abowo anase no me e na do abrabo so generational cases no abusua no me edem ni nyina no bo modin akona na ye bi nche ne koyi uti efefra se de otu kwan efra ni kyeremu e wona na ye bi akache na wo moban kama bra ne be so no na ntuo no kwan ebie kama ede amam eno ti nana ye bi junction wa aguna saman ene ehwe ne kira kwan nana number ne ye afre no e wo 0243134535 0243134535 Mobile Outfitters Ghana eso se for phones or laptops no ene gadgets ni nyina cameras ni nyina fabra ena be for kwan ya wono fa so ede fusion fiber clear coat original no ede fam phone no screen anim ene mo am use iPhones no e kire ni nyina mo de bi finfam ho e de ma eno timpo free mo eji wonsam na hwefom se gan eno asa wo fa wade enko papai na sa kofa hawo foforo bia e de abrom afen so kura no pe case papa e de asho phone ho ama phone na yefe na o laptop no wo pesa ko na ne ko personalize na obi ehunu sampa laptop yi de wankasa wo de na eya fede a ene na chese eye Mobile Outfitters Ghana won makache ena wasa wo de wani echemo Kumasi City Mall Shoprite nchen ho ankrabata baako ewo ha enkran so Accra Mall ye behu won machira kwan West Hills Mall so wo mo ewo ankrabata hofro ewo ho social media handles no eye Mobile Outfitters Ghana Facebook Twitter and Instagram nyina da wo mo di dwuma ewo ho 0541 1442 0541144259 mommy I mean in show papa yen try your hombra ya fe yen ko ahoma na so and say na wo de babra brebe o ka don go tu e di yen den de ke yin se ni ska e se ni ka se ba ko ni si e ni ka se ba ko ni si ni ska May no dana kamka ni sawan enda mecha say mecha say e kanu me je fu ko wodi ni pe nipa mo je me bi sira ba ni ni o di ba ni na ase ba ni ko na ni ti ana ni na enye so ba dia ni obetumi abachina e kira no pa enyu na dia o dia ma ni so so nkomo o dia ma me nchemu kakra dia mecha na say se ka mo mo de ni ka sa me ye juma I have a million. If I get my money, and I'm going to say better, I don't know. Okay, yes, last week, and last week, Sikaba and woman last week, and last week, the Sikasa, I would be Akoma FM 87.9. Okay, to the last time, we did Sikama one and son and May, which is a banner before the summer is coming away. And I said, consider brown number of yellow shake. You don't miss out, you can't go with you. You don't go to specialist. Ever said it. Now, what about the hospital? Maybe hospital will come boy. Na when Misaka one more hospital na am over 50 cities.
ọsẹ mọ bùkà na njẹ ebi ni wọn ní ndé bisọ sẹ ẹka sẹ na wọn ebi ni wọn jẹ bẹẹ bẹẹ ebi ni wọn mi na mi kọ gọjìá akora ni wọn bá ẹntì wọn bisa nọ n'ọkẹ ebi ni wọn no maame ne nso wọn bisa ne so wọ bi anaasẹ wọ bi bi. bẹẹni oní bi a ṣe nyàmé nti ní ọtí ẹsẹ yẹn náà yẹ ti na wọn yẹ fẹ no hospital wọn nyàmé nti agye no so ọkọ yẹ ni yan tọ drama ni yan wọ ne paneɛ ana yan fẹ nsu esi ne so anka nyàmé nti bẹ gye no. ìgbésí dàbí o ìgbésí yà á ndíjẹ́ nígbà yà mọ́ kàtẹ́ sẹ́yìn èdè ìgbà sẹ́yìn nígbà yẹn náà ti jẹ́ èdè ìkẹlẹ́ mi yọ̀ lọ sẹ́yìn náà mi fàá fẹ́rẹ́ fẹ́rẹ́. nkura no wọn ní wọn ma sẹ́yìn. sẹ wọn ní wọn ma sẹ́yìn. bisa mo question papa mi na mi bisa question wọn ní wọn ma sẹ́yìn. wọn ní wọn ma sẹ́yìn wọn ma sẹ́yìn. wọn ma sẹ́yìn wọ́n sì wọ́n wọ adwuma mu wọ́n yẹ adwuma so wọ́n sì sika ni hɔ wọ́n bá kọ́ akɔda hospital wọ́n misa ɛyi hospital bill wọ́n sì bá mẹ́rin 50 cedis papa ne yɛ de tɔ de yɛn ɛwɔ hospital. ẹbí o ebi ni wọn náà ní ibi tí ìgbà bí ọkọ yẹn ni ọmọ yẹn nígbà ẹgbẹ́ nípa nǹkan náà máa ní ìṣẹ́ o ẹ̀rọ ní ìgbà ìgbà tí wáyé. papa kọ hɔ bẹẹbi ẹwọn pèsè ọgbẹkọ mi pàṣẹ owó di ẹkọ hɔ ma mi ẹ hà mi kọ hɔ. o da yìí ní ìlú ìkọ o da bá fọ ọba náà ẹyẹ bàtà yẹ ọba mi káà bọ́ọ̀nù ọba baako no káà bọ́ọ̀nù no wọ hospital hɔ. Sylvester káà bọ́ọ̀nù no wọ́n kọ hospital. wọ́n mu nkyɛn wọ́n mu adwene customer ewusu ansa ɛna afei na n'ekuya sɛm no sɛn na. yàwọn fún mọ̀mílẹ̀ mímọ́ nígbà nígbà. wọ́n ti yẹ kúrẹ́ nípa. 03224980. mi sọ wọn nọ. mi sè wọ́n dín kúrẹ́ ní bí wọ́n mi bí wọ́n mi sọ wọn nọ. akọ́sọ̀rọ̀ wọ́n sọ ìwé ìyá ìṣe náà what is this? ẹni ẹ̀kọ́ wọ́n ní wọ́n sún jẹ́ ìmú wọ́n jẹ́ ìyẹn wọ́n sì ẹ̀kọ́ akọ wọn ní fúnfa wọ́n gún sún wọ̀ wọ́n kọ́ akọ yẹ ọba wọn di àwọn níbi tí àwọn gún sún wọ̀ ẹnna mi níbi wọ́n sún sún wọ̀ ẹ̀dùnmọ́ máa wọ́n yẹ ẹ̀dùnmá yẹ̀dùn bá kọ́ akọ tó tẹ̀ hospitals mi kọ́ ẹ̀yẹ mi máa ní 50 cedis ẹnna mi jẹ́ àhọ́ báyẹ ẹnna díẹ̀ ni ẹ̀tọ́ ní 50 cedis what is this? wọ́n sẹ́ mi bá wọ́n sẹ́ mi wọ́n yẹ nǹkan wọ́n kẹsẹ́ wọ́n jẹsẹ́ fàtọ́ fàyẹ pítsà ẹ̀ tó fún mi wọ́n náà fún òfin yìí ní fa wọ́n fi yìí ní fa afọ́ ọkùnrin hello papa yẹ kẹsẹ́ yẹn ní wákàtí kọ́ adwuma yẹ ahosuo yi ni adwuma yẹ bibi ama soso yẹ adwuma bibi sáfù wọn ní ọba ni wọn kura sẹyìn ẹnan na wọtí dabi na wọtí nkura nnan no ẹyi kọfẹma na wọtí nkura nnan no sika sẹ na adi ma ọba no ẹna ni bibi sọpọ ní bibi ndẹmu fún mi ẹna ọmọ náà bibi ndẹmu fún mi dàbí sẹwọn. mese na wọtí nkura nnan no ẹnna ẹwìẹ yẹ ṣe. wọ́n dín ẹ̀jẹ̀ fún mi wọ́n ní ẹni àjọ wọ́n máa mẹ́ wọ́n ní bá pẹ́ ní ìnáwó. ok ọ̀nà àdínní bá ok. ẹ̀sìn amẹ́tọ́ àwọ̀ wáyé ṣé màá ń kó àwọn nǹkan ní sáà ẹ̀sìn amẹ́tọ́ àwọ̀ fídíò hàn paa ṣé màá wọ́n nǹkan ní sáà dùkà ẹ̀rẹ́ ẹ̀yẹ́ sáà fún àmì fúlọ́ náà mi kìkẹ́ mú náà mi di mi wọ́n agorọ̀ wọ́n mi ẹ̀sìn àbọ̀ àmì sè ẹnu ní kó fi à lọ́sọ̀mí ní ọba àná ní kò dín nkọ̀mọ́ ẹ̀sìn àbọ̀ àmì ẹ̀dá hàn ẹ̀dí ẹ̀pẹ́ bíi ẹ̀mọ́ dọ́nkò na yɛte ɛno na ɛhwehwɛ wo mɔmi na me nkɔmɛ nsɛm so na medi kan ɛde bire ma mayɛ maame no wei de nipa sɛ ka medi bire me ma no sa mɔmi sɛbi yɛte sɛ ekuro da ɔpasinɛnti po wɔ hɔ na sɛ wɔyɛ mmea a metwa twene a waha akwadaa no ɛndi kan no de nipa sɛ yɛ mɔame no wɔne bɛrima no ne poopoopo ɛnan ɛmaa sɛ muyɛ mistake bi wɔ hɔ a ayɛ a na mo nti aseɛ adeɛ no kɔɔ ho a na ɛnyɛ dada obi a sɛ bi ne n'ayɛ a ɛsɛ otumi atam sika ẹdi akọmọ ọkọ ha ada afoto ama ọbaa no suban no yẹn nsesa no oto mọmi suban no ẹti sẹ nyi nsẹn ẹyẹ nsesa no ẹti sẹ deɛ tie biara ɛbɔ hɔ nom eti na nipa asɛ nka awo pere na awo ne da hɔ nom pɔli ɛnan ɛhɔ ne deɛ ne maame esate wa asɛm na anam se ha deɛ mefrɛ na ma nka koraa na mekra de sesa ɛbɛyɛ ne ya eti maa no ema fa ntum ho po sɛ mokɔ bɛrima nkyɛn na bɛrima no odi me mmoa wa yɛne ne nwo dodo one ne wia wo na wobɛnya problem sɛ sɛ yɛdeɛ wɔfrɛ no ɔte ayi hɔ
my zero. Now they work with you more for the women now. My Indian up you saw the channel. Or what I could hear baby a good deal on what I say. One promote them to oh, that's all your papa and your prayer work. How can I look up to the access? Said your other cat and me at home, cat away with your mouth. Now, said we didn't call out the we are here. We call your put your papa and the opposite and to be and so I call the opposite Salapia. Ah, the first and the other attack with the president, you go away in his cow. I can't to make up and then said you send the message, but to friend here, one pastor here, I know ya. The money who has no one would also about it, and I mean, Catina will be now. Yami, Papa, Pamela, we didn't be a hello, I'm Akos. 1937. 1937, I want to be you. And now I play a moment super papa. So, good papa, before at a point you can you want it? Papa. Papa, see na the employer mechanic maybe can akwano the man ko fie na sa oba honma omuma put for chino de momo amane pa onam to na ye disem ye tisu ni ene ma super abianya mi de kwa majadi de obumba pa ni manimati na the employer mechanic say papa pieto ye di ahodi any two and a wool. It means some money, not Obano, Monkamamina, and you are any 20 years. Yami Inshaw, Papa, 1937. We didn't be a free. Rabbi, do my laugh. Your Rabbi, uncle. Hello, Rabbi, young Ma, any abandon, what I was surprised, I mean, shrub. Any other why man. Now, Berman no so dear. We would say a 2 or 1 can see you almost sure Muamba. Nanka, 1 year shower mokra, where was you with the same thing? And what that way will be full. Then bet you and a capa and 1 first day uncle do. Yanko pond in a catchy and the Bermano. Any abandon so the other man on yesterday, no so 1 year and Kakranka. Now, Miss Woman, dear Mali and you. That are Sapa Martin and Israel. Me and Rabbi, we didn't be a free. Any about what you have, baby? Of a quarter, Papa. Any about my son was Santama Ponco Fiasi, no tank. Any about my memoir, Basso, to my dear Moody, so any bar, and I'm Facunia, so in chair, I have 4 years, Tifonina. Yamakola, or repair phones, my mentor check is a money pa. Mini about me, any Abaman, Capuano, mini about Wafa. Some did say, I can fast so. Me unya the same beer mini aba ubusana me unya the same beer otimi ka kire wo se bi wo ba wo wetru mu aba a wo mo abetu asase so ase tutin trasa hwe wo ba na so enti ni onu me bi no se kwese be na wo twani edu fada zo wo te kwa so obi aka wo asem enam sugwa boni bi eni ni ye boni bi am na me bi ni na nche bi dienti ena ni edu fada be kwa yen kai no. So it's a branch of one won't say so be never catch the better bow. It's yes, papa, say when you want bar and movie make a big catch the shop. And papa, you are what you are in Namasin, you know, who say, and cross our show bar. Now, the Wuye, come on, my friend, call me patch on your bed. It's a chamber for I have to be out to tour. It's your papa, some legend, I do idea. And Fata Bema said, with the service movie already. So, let us mean about baby. Mister Fakwata, Papa. We didn't be a free. Hello, we didn't be a free. Okay, Bemen, I uncle. Okay, but you. I say, man, Casano, Nanumukasa, and your day. And the chain is soon in the buyer or Danady. Na ya na inu amana dina dunu mani bua bema no se minim e de no mu mema hu hwe woni ni party a e so tedi nipa de 1 2 3 o tedi nipa no wo se sapa na wo so fa ho adwen e na ya na be dunu e na se na president de ja betra wa sabi o betra wa mo tini su imagine say bema o enjoy wajan kwana gusu ni tani ma dikwa ta nkai we no minim se bia ya police ko kwa se bia ta mama police wo e chi na kwana no na me ho
Maa Akos na mehwe man na say evangelist na say Pastor Julius. Oh mama, this the time I said ayiwe no. Yes, nim se bia mo mredi ana se mredi o ha etimi take it away na. Na se me man no so ko na se report na azini begina. Na dina ko gina na sise di o because ya e dimo de se Obama be nya biribi ti be man no na se when na wodo to ayampia. Se fu ko kata kire wo. Imagine wọ́n na furu ne nsa yọ ọdún jẹ́sẹ̀ ní wọ́n yẹ mẹ̀síẹ̀ ọ̀dà na ẹ̀yẹ wọ́n na makọ kẹsẹ̀ tia ní wọ́n dẹ̀ mama kò mi dá. Ntwa so ọbẹ̀ka sẹ̀ tia náà mpa ọbẹ̀ka sẹ̀ tia náà mpa aha yẹ Akoma 87.9 FM ha ẹni ẹ̀dí Akoma bu nsẹm dwumadie ní nyinaa esi ẹ̀kyinà ẹ̀yẹ na foforọ nyame ahyehyẹ ẹ̀kyinà yà wọ ada ẹ̀kyinà nso bẹ́sẹ̀ àti asẹm foforọ saa abiride ebusu apẹni nsẹm yẹ champion Shores Pepe Little ne team no wọn mu ayẹ krado fidua yi mu Akoma Sports the powerful sports ẹni ẹ̀dí ẹ̀tọ́ ọ̀nà so. 87.9